check your time, 14 minutes after 6 a.m. here. And I was saying, Chamu Aquaba, Sabre will check your time now. Sima do nine about Panopa no see home. And the payment was also a poem at the same. The more Aquaba, Sunko Cradia bad deal. 106.9 Jumadia, ya tuni din sendi daswo, Obia. And then we'll quada. Of course, midweek's edition of the breakfast show. Every Sabre ya, Copem say and pay no Krubebono. The team Konya so the cost war my Ghana. Ni we yourself and no, and yet say near din semno, Edia bro. Now together with my able team in Shaba Kwajo Sami B, a executive producer, DJ Mario and pay what to social media and so to join here live on Facebook. I want so we be to me Jumedi and Biana pay live on Facebook. Now there was a way ni. We ba no share link no. I'm of Frobin so etumi ahwebi and pay live on Facebook. We ba just share the link for a comment for two. No one share link no. I'm of Frobin so etumi ahwebi and an pay a would deal 106.9 live on YouTube as well. Into ba na no so what share I'm of Frobin so etumi ahwebi and an pay would deal 106.9 Lumba in supernatural mineral water. One other Roma and the Jumedi ye de bro up. And then we kwada wo boss with that to do me no one film pim me no and ye do no. Well, today be the 12th day of the month of November 2025. And obey Yamuachi and Mwakwaba. It's a beautiful Wednesday morning. Let's keep our heads high, our hearts humble, and our spirits unshakable. We should stay strong and stay grateful. It's a beautiful Wednesday morning. We should keep our heads very, very high, our hearts very, very humble, and our spirits unshakable. And I pay Yamuakwaba at the Badiel 106.9 FM. So, Jumedi Anidi. Eddie Anidaso Wɔhɔ for WhatsApp message you know for brand number what the first one no 059340 6565 059340 6565 oba Facebook page in so I know I share link you know I'm of Frobin so to me ahwebi. Now coming up next on the show, major stories making headlines in the national dailies ko wakrata mo boss one ye ni na be bro one na pay ye be the Nyankopon say na for the discussions no so ye dia bro. But therefore, minuaba ma wutie mi anopai. Me papa, me mami a wutie mi anopai. Ye hye ye hunkuran. Ana be me nkasa nche me kasa kakra bi. Na fi ye de Nyankopon ase. Me do for wutie mi anopai. Abraba ye bono de wa hyase bia wawiye. Ade biara wa hyase bia no. Wona wiye. Empo ye koto product bi a etumi twrobon se ne expiring date ni ye ukoto ade bi na be kenkan ho no ya tro se expiring date ni ye bibi biara wa hyase bia wa wieye na pemi wa hasa mi hye unkuran se de wonnem mu no ebekwa wieye wa wutie mi na pai minim de wo famu minim ohawa wonnem mu minima tete ya wo famu but I'm here to tell you say ni nyina ebekwa wieye wo hawa wonnemu wo ko kateso wontumi nda wo besu saa ma de ache and I'm here to tell you say ni nyina ebekwa wieye wo de ane se wo benya gidie na fe wa bompaye ye gidie na bompaye de wonnemu de wo famu unkwa na onim kukwa mu nsem. But I'm here to tell you this morning said de wo famu bia no ebekwa wiye emo abemu mbu nyagidie na bompaye ni nyina ebekwa wiye wo hawa wonnemu ateti a wo famu no and I me catch you say ni nyina ebekwa wiye ana betwedi ampomba say yadom no womboa won ka ho won mo akoma so ade nyina ambram. Good morning from Hitman from Brakwabna marching amenina mumra mi enyo Nyankopon ni Obama otia hewa so aye mon fan ne kasientie mo hallelujah na ofata hey come on. I got you.
6 a.m. here. And it's a beautiful Wednesday morning. And I'll pay you then Yanko said. Pejani Yanekasia. Ya Cronedino 059340 6565 0534 050 199. Ya then Yanko said I'll pay. Johnny live on Facebook. I shall link now for Fufro so and to me Rebiano pay. Hello, good morning. Good morning. Me about your first saying. DJ Hitman. Yes, sir. Your first saying. Amen. Your first saying. Yeah, that's it. You DJ. Your friend is Sako the Emeka Free Community 11. Yeah, then Yanko Pansiano pay. You DJ me then Amiasi. Emma Misofu Penny. Honorable Bishop Richard Jeron Doche Anyagbede Adonai International Ministries of Papa One Ejaba Kupe Obia ni ho. Ne to so bio me da nyamiase mama busia me yere ne me ma. Da nyamiase Emma Zila me sister. Da nyamiase Emma Mekua me sister. Me tene ka che. Da nyamiase Emma 499. Da nyamiase Emma Santi Zongo. Da nyamiase Emma Wonso. The Nyamiasi Emma DLFM Callers Association for right. Any DLFM Abusiaku Nina. Amen. Yeah, that's it. Good morning. Hello, good morning. Wrap up now. Me about your first. Me about show me who you pan for saying. I said, I'm Sandra. Because I free time my free zone. Sandra no pay na nyanko panse. I no pay so me dan nyanko panse. I wanna dom ni na hu mo bra. Wa mana ye kese o me ni mebusia. Ene ma na so. Eta na se pa so de yan fa se. The Sandra nyame ase mama Priscilla. Na se ma ne nkwa. Akopɔ nhyia no nka no baby biara a wo bia. Amen. Amen. Good morning. Good morning. Man drimping no pay what pomo to say. Otrediam pono adawroma. Doctor man drimping who didn't papa. Ye na nyanko panse. Ye na nyanko panse. Nyanko panse am pay so. Say okay selection no. Man drimping na meka ho a me ne me yere me ne me ma ye ka ho a na ya sida nkutu ana me de ma otrediam pon nyanko pon a ohwe me no mi no so a Oma yehu emasem. Ma me na nyame ase emfama nana baafo fianko awusuhum obwa adaka anope nana eda nyame ase kese pa edema wusuhum obwa adaka enu free ho a osa berema ayikofi e the first suhuman hene 17th November aye Monday eba ya na sumu gra e hyasie kuma nana no nyina afisha pa kese pa e the best suhum men twempna Macron anope. Me that's it. Good morning. Na ko bana po me. Nyame adome hu ye pa for say. Acho don ye is ligon logojo. Ana pay ye na nyankopon say. Ana pay da nyame ase. Say wo ma de pa bi achi yen asante wo kan biom. E say da na se bebre. Amen. Amen. Yeah that's it. Good morning. Me yamachio. Asante zongo ana pay what pomo to say. Ososo hia safu ehua. Na dawroma mati unkan die. Bibia ye okay. Ye na nyankopon say ana pay. Guy asafu yo won tell she what. Amen. Na kwa ya midweek. Je brofo so ba manu. Na me ma me nananom ya hunu han kase a ewie matia mayai. Na matimi ananti afri ba bia bi free. Abedu ba bia beto manu aduane. Ya me kan say. Hwehwe nyame sumu no. Ansa na wawo. Ewiase mo ajabani anyinara ya ba dani aja. Oh, that's idea. Hwehwe nyame sumu no. Ansa na wawo. Amen. Amen. Asante Zongo. Good morning. Good morning, Brakomana. Me pass you for say. Me pass you for me until you me Kasafi Westland. Right. You wanna pay na nyankopon say. With the radia say, there were money high for friendly pure, me name money me nana no na so. With an asibe bre won kwa kesia o dia mai. Ene mo amo ho nyina sim e form e surukosi form nyina mu nyina me de radia asema mo. Ya me nhyira mu nyina wate. Amen. I didn't come home. Come my Ghana home. Amen. The radia say amen. Amen. Yeah, that's it. Good morning. Good morning, DJ Hitman. Bref man up what pomo to say.
Nyame adom Hitman ya huyo na monso Ye de Nyankopon ase yenso ye ho ye pa. Anope de ye de Nyankopon ase. Seja okurukura e kakra bi na afi no kɔ na wiye. Kakra safo ade di ebetwa. Hitman we de meja ha na obi so afa baton. Me da say good morning. Good morning, Hitman. Auntie Maggie. Papa. Mami anope wapo mu te say. Ye na Nyankopon ase anope. Ye na Nyankopon ase. Ye da Nyame ase. Wone bambo ne hweso pa wo de ahwe yen. Wo yie ni adoya wa ye yen. Ye sorry ne basa kesi kura yi mu a. Enye ya ho oden. Abofo bi no sema yen a won nya ne ye bresim. Ye de ase da ma no. Ye da na se wo bambo ne hweso pa. A wo de ahwe me ne me ma me nananom me fifamfo. Me da urade ase nso ma wo. Ensiraba kofi. Nya pintutu manamon sisi yie. No mama ni so ade hunu merem. Ida urade asema DLFM abusun akase. Urade mo bibia ho ban. Na mo de fini mo fi banya sumdwem. O mo bibi nan empin oboda. No sabofo mama abiri nyina. Ida urade asema man Ghana. Ida urade asema mumpani, emu youth, emu mofra. Urade agayenso. Wa mai ohan bi atoyenso na no peya. Eframa ye hume ya nto ye ntua. Yenya ne kwa. Oh, Rade ya dawasewate. Wode oyema ye ni sodododo. Ya dana se adumunti. Amen. Amen. Auntie Maggie, good morning. Yeah, good morning, welcome now. Me ba che for say. Me po che from Sami. Sami kasa free hefa. Me kase fi Israel gon pempen. Ana pe ya da me ase. For bambo da agbo o short for da hwen. Tata cha amada abodwom na mojeje fusen. Na yeso aka na aka otiase fon a ana pe yesi insurance kanidi na ye yin kanidi na pe omo ndwuma su na Yankopon ye wona adom na oma na abasan ye kase won so ne bambo ye kase won so nchema ni so bibia so e da me asman to bet queen na amdomu na ase wona adom ninti. Amen. Amen. Good morning. Good morning, Rakob. Me ba che for say. Na asi ni because asi. Ana pe ye na Nyankopon ase. Nyame adom ye ho ye pa. And I'm a friend here, that's a fair idea. What's in you for say, and you'll be an Indian. Now, Dominic, whom I've run any shot of pa, into no amount of patching. Nature say me that's all baby. In just a fair idea than I say. Then I say and sadder, with the Mebusian na Shannon son. Say on boy a hoopine. Don't share so name one basket here. Amen. Amen. Yeah, that's so also what to me a friend 0593406565. Then Uncle Pass. I bet was what I said and say. Hello, good morning. Good morning, Hitman. It is I. Me patch me who you now swear. Moses did the winner. Moses are not paying Uncle Pass. The radiation, some of pays, one my own high, and Yadi Busina, Yasi Asidan Kwan. Amen. Amen, Moses. 0593406565 0534-050-199. Live on Facebook, live on YouTube. Good morning. Hello. Good morning. Morning. Me ba share for say. Efia mami ti wa no pay. O Mario me senya ha no ba. Good morning. Good morning. Me ba share for say. Ya fa bran pa cha ko sini o. Akosi ana pay mami ti o ye na Nyankopon ase. Ya fa bran na pay se do ra Yesu asibiem. Sen nem so se ra dia hwe yen so akra yen. E di feni esu ba ma ndra papa ibo ye ho ban. O hwe ye so ye ho amasem. Ana pay mi ka chi ora Yesu se me dana stay. Ana pay mi ka chi ora Yesu se me yina ije. Ana pay mi ka chi ora Yesu se no nyam ka ni din. E fi se papa nko a ne betumi aye saa. Obia ni ho betumi aye ka ye Nyankopon ho. Ono Awurade abeni abenyina o hwese ya nam obesi bebi a eye no. Ana pay ye ka se ye dawura Yesu ase. Ye ni ye mani ye fie ni ye busua o man Ghana. Apimfo ewom doctors impanifo ewom enyina ye ka se da owura Yesu ase. Lako branya mi sha no nka ho abeni abenyina e wo Yesu dem nti. Amen. Amen. Yeah, that's it.
05340 6565 0534 050 199. Hello, good morning. Hello, good morning. Me patcho Frosty. Me patcho your friend and Mrs. Endurance Lancy. I'm pay me the young coupons. And I'm saying, the young coupons was the way I'm on the ministry. And I'm share it to Mr. Amen. So I said live on Facebook. I said good morning, watching live from Musu. I'll be watching live on Facebook. Hello, good morning. Good morning, DJ Hitman. Yes, sir. I'm about your first thing. It's not paying any coupon say. Amen. Amen. So what did I sign up what then Uncle say? How are you doing, Fizzy? Thank God for the gift of life. Amen and amen. Good morning. Morning, DJ Hitman. Yes, sir. Your first thing. Your very piano because I think it's now. Piano no pay any Uncle say. I turn up for life on Sister Mama. It was a Marita market. And I'm a boss, Gamshi shoe. It was a Marita market. And I'm a electrician. I go. It was a Marita market. Amen. Amen. Good morning. Good morning, Black Man. Me about your first thing. But if you marry, because if I see, and I pay any Uncle say. And it's a bit then you may say, say woman and they will quarter about 3 years. Now, Black Man, the milk who we are saying, say, you are seeing in the walk okay. Uncle hospital da. Oh, your God. Now there will be hospital or Babano. Both the way you be. But then you may say, your co-hospital, the whole of last week in your co-hospital, I've been saying, Dra. Na me adum. Na kopana ye bia mayen. Me yanda na se a me yotiafo. Ba ante me den me ase. Amen. Amen. No one mu ya amfa mu so. Hey! Sound ready ayeye. Richard Menos ana pe wada Nyankopon se. Man Enquires na busua. What the free bachelor soldier line BBF. And what the abano pay. Good morning. Good morning. Me ba chef Rosay. Ba chef Femi Janet. If me kasasi aviation. Mamiti wano pay. Ano pa we mi si me da ulade asi. Amen. Amen. Of the parliament in the message about I pay was what then Yanko pass what you pa. I was gonna be kuma apa. If you had the free time, I come to 10 and I pay what then Yanko say. Guys, then I come every time I come to 11 and I pay what then Yanko say. Hello, good morning. Morning. Me ba chef Rosay. Me ba chef man so kakra ma me wadaroma. Ye then Yanko say. Amen. Anamo was suffer. Any fellowship. Good morning. Thank you, Jesus, for a beautiful Wednesday. Amen and amen. Good morning. Good morning, Omnia. Maybe I try to pay your frozen. I only have 1 + 1. Didn't with Baba Baku. I don't pay your name, Uncle Passe. Oh, then Uncle Passe. I'm afraid you more than Kasibakuma, many about the Kwame Teva. I was stinters. I would chill, Papa. Oh, my command is a danger mercy. The radio boy who buy any pain in Yanisa. Senior Copa boy who buy a dano, yet you die a Catayani, and near man at those near Baneda. So Yacopo de home at Kanyamea Solidia. As the Duncan Conia ye the man, you must also school at the more mobile. At the Chebia Chibi and come with him who used to Colebia, a Bonibia, a Hanibia, Miss Yangopo, also doing free or how
Amen. Good morning, Braco. I thank God for my life. My mom is a Wuna Comfort. Sister Wuna, Josephine Flores Tutor. My son, Yabua William Chum. First Lady for Hitman, 18 Junction. That's what the young couple said. Extraordinary from when I say, and I pay what the young couple said. Hello, good morning. Morning, Nyamia don't know who you're pa, I swear. You're first saying Jennifer, mammy, too. No, so the Yanko Palma, the party. I say, young science and fantasy, young high there. I can't say, Dania, ye, and confidence to the man. Why say I'm Bonnie Bew, and I am concerned, I am you. So, what boy, and who buys from Kuma the party, yes. I say, for tank, I see anyone. I move from me. As the one at the party, as an answer, you and I can't say that. Yet the school fisherman said, oh, Juma, oh, Munya Juma, Naga Saman in South. Don't tell it to me. Yamis was sure, only way was saying any DLFM phone now. And then Yamias, Yamid to me, you have to be done as you that. They are ever for Satan as a but Michia, Minia, down soon, down a group. Baby, I would see him. I make a thing, and it's an eduma about the Yanko Pampasa and send our name. That's Benjamin. Amen. Amen. Me that's sister also. What to me a friend of pay. I have a final call on the offensive. Good morning. Hello. Good morning. Yes, sir. Me about your first say. Solomon, because I am here. Solomon means you want to pay. Benjamin, so much the Fabiachi. I say so. I am chatting Cabonabia. I now going idea, Messerena. Minimum last me from me come Zaman. Oh, okay. Hello. Meet you, pa. To me, no, we are not there twice. Me if I show any idea mean to me, Boma, that from me, Boma. Why? You, but me that say. Jesus, Mehuna. Hey, yeah. I give me money, I said you. Hey, I said me, my young way. Now, yes, I bet you am one ten as said that. I bet you 3 years quite Juma, one so quite a tab and so one fire call. I bet so one fire be do fear some dream. 40 minutes after 6 a.m. here. Anidaso Wɔhɔ Obia. 2 minutes, yes, I am mommy. I am one dog in the super to yes, I am mommy. Me 2 minutes, yes, I am mommy. I am one dog in the super to me
All the top stories, major stories, making headlines at the National Daily School. Wakrata Botswana. I don't pay what's the idea in Shraba Kwajo Samibi. I would decline. What's the other pay? And as usual, looking so handsome. Femi Makwajo, see a dear aqua. Feneko Wakrata, Botswana, Fanny Nambra. And Regina no pay a bedding, come on. Oh dear, 106.9 Anidaso Wɔhɔ Obia. Hallelujah. I see a dear yo, and I pay match.
Yeah, me just opening. Na anope wapo mu te saying. Yeah, me adom bibia boko. Yede Nyankopon ase. Ade achi. Yeah, sure. And it's a beautiful Wednesday morning here. Yeah. Yede Nyankopon ase. Sana do munti ya chinkwamu moja edi emu afurusane na feta chema da bodwema na ya dumbi na abo adom so. Anope emu achi esa mu akwa ba. We just opa. Anope na ko wakata no de na mhikra ni. Oh, nsɛm no deɛ ɛdɔɔso. Nsɛm ahodoɔ ɛdi ahim wɔ Ghana mu deɛ. Ɛkɔ akata de ne nyina ba no pɛ a yɛbɛgye mmere na yama Ghana tiefo ahu deɛ kɔ so. Ɛwɔ man Ghana mu ne ama ahodoɔ so deɛ. Ɛkɔ akata ahodoɔ ne nyina de ba. Right. Nsɛm no deɛ ɛdɔɔso paa. Anra meti sɛ military helicopter crash ba no. Yeah. Report ne beto dwa. Kwasɛm. And the whole nsɛm no. Yɛnsɛm bebree. Sure. Newspapers na the beba. Yeah, no question. With the beba no pay. Right. Wow, 48 minutes after 6 a.m. here. All the top stories, major stories, making headlines in the National Daily School. Waka turning in Shaba, Kwajo Sami B. Can't get to say Lumba in supernatural mineral water. And this is your newspaper review. Right, back up na senior kwenya with your mammy na your fan kwaja we so far. And Chenny na see me native for muti free chine bench and Cassankopon. When she want to pay son of my journey show live on DLFM 106.9. A best of also or Montum de can share with Facebook or so na for YouTube. Na an paying small dog wakata hold on the abano. Edu tuna srani abasano ho de corner de pa ewo o my Ghana muna and pay no yensha see emfem free okunini kuwakrata daily graphic wakrata no na odensem bebiri na ediaba na ochirima poor visibility cause crash enti empenifo echirima ekwan nam so a Ghana for beka ya osana bosu metwa mu ne da na etoso ensia eno manga na asrafo yimuhwan na wonom edi tukwan akọbo ase ne potem etimi akwa kyerɛkyerɛ adehye mo wɔbo ase ne potem se betumi aboa na omatufu magudie ekwan paso no ɛna afofia ntoata na wadwade abamu a ewiemhyɛn ekwenye nkwanhye ne nipa mako wɔtwe a na wɔnom mu no ba kompani hɔ no ma otumi enye ne tididi mo nyinaa etumi ehwere wɔnom enkwa na asɛm wesi ye no eye benabɔ pa beto wɔ man Ghana ne wiase nyinaa ko mu in fact na ano yapam na asɛm yi si yɛpɛ ɛna Ghana mampani John Dramani Mahama ɛpaw opanipo no na yɛ wɔ man Ghana foto samfo a mekire ɛyɛ finance minister Dr. Kesara Toba Force so no nyira mum na ontumi hwɛ so no betumi agyina mu fi sɛ aka ne opanipo no na yɛ wɔ man Ghana ɔsoafo no hwɛ ho bambɔ nsɛm so no ɔka ho a ofiri mu ntino no enyira mu ɛsɛ ɔsoafo a ogyina mu mprempren ahwɛ preprechiri adama so yɛ hwɛ wɔ man Ghana yapo muden eso na Ghana man pɛndi tuni so mbɔ no ho made no wɔmboa na wɔn monte abedwoko ebetumi aboa yehwehwemu mapa na yehu de kudie nte nam so a saa ewiemuhyɛn ekokonya nkwanhyia na endrada empenifo bekyirikyiri mu a na ewiemu nhyɛ da nyɛ na ewiemu ayɛ bisi basa ene ka ho ma ewiemuhyɛn no ekonkonya nkwanhyia etesa eti na ewiemu nte nyɛ sɛ obi na akoyɛ mfomoso obi anase nipa bi nsa hyase yɛ sɛ yɛpɛsɛ yɛ ya na yɛkuku adehye bi kɛkɛ dabi nyade abibi saa etesa akora hwehwema beto bia kyiri mu a na ewiemu nyɛ poor visibility caused crash nti ewiemu ana ayɛ bisibisi basa ene kofa saa to yɛnkyɛngwe yi ɛde beto o man Ghana so am opanipo no ɔsrɛ ni a mekasi wakona hamgye mu retired ɛyɛ fojo ene ndra wɔde nsɛmwe yi ɛba ɛbeto etwa na kuwakrata no enkyɛ hɔ no mu no wɔkyiri mu am Galamsey degrade over 60,000 hectares forest land. Hwehwema hodo beto dwa kwatafa etoso do miensa ewo daily graphic wakrata ne ba mane ese. Oman Ghana yakwaya hodo a ewo oman mu a yeyete wose DJ nkyerema entimu bia mfane nsanka entinsi sakwaye ne mu no. Empenifo kyeremu se asasetambe ye 60,000 hectares ena ni nyina Galamsey fuwa tiesi mase ni nyina Tigana sisi yakuya ni mu de oman enhye da ni daache ede fa kwaye ho am daily graphic wakrata na de ho amanebo ede aba anopai na katafa to so dunsia no no so kyerɛ nsɛm wa ha
majority leader cite minority leader for contempt of parliament. Na omu chirema ananua empenifo kokotena se na appointment committee eya bedwoko empenifo ate eno mahibedwon mmodin ase kobase apan ebo bidin se onkonkosom o my Ghana na wonom atoto na no ahwe ne modern bon dwumadie ni nsem kaye mu no osafata se dwumadie no betumi adia na se emwo man na mra Ghana mampani John Dramani Mahama ebo openipa ne den ede justice Paul Bafo boni den se ono enkonkoye oswafo a bobo no homodin a kwa kodwadwumaden ono kwa kohwe o my Ghana yen Supreme Court no kwa kota no temuafo penin wo man na eno na dom kuma no omam kohia ya omtoto penin ya no pena wombufu ye Alexander Fanyoma kinchirim se kwanya hodo a Ghana man penin fa so epawo Justice Paul Bafo boni se ono meyo oga o my Ghana temuafo penin no no o my Ghana mra ne boebra efise aka ne o my Ghana temuafo penin kwanya Ghana man penin fa so etu na de so mamia be som sa na adodode ese o man penin po de ma no anasa o man de ma no mpo no Ghana man penin fa ma no asemi so akwakupi mu ekowa scott shishimu pina ya de ekoso antonum de ntia Ghana man penin afa aka ne oswafo anasa o penin pa no o man Ghana tent aye o man Ghana yen Chief Justice Gertrude Alabatek no wasa no ho kobo ni pa afro de ntini bufu pam ena dom kese ba no de ni chirim se dabi one ne nya adwen se mo keka ye ne ni fransem eni framasem inframasem na wakeka ni ntini tiamra entomo mbade ya chene contempt na watumi akoyi na nefisi ane mututu ye no wana esupedi we ya mahama ya lega ono ye dom kese ye o mahibedwam wano mpa no dini eno de nsemi ede betu dwa daily graphic wakata no ne fa etaso dunsia ede won sensem ede abayin na sanso ne wakata ne fa etaso du miensa ebo amane ese adehye mo watifide mantemu omudua mo abro ene nkeka ho no omokoko apai omadwa live pa na wonu mu kiremu am wonu masikua agye asasepam ananasa asasetam etumi ebunua ado apraprekira dijatum ahyene kama omakwese omumere pi asikua akotonia ba hodo akwakodua emo naso na bribra ebro nu so aba omatwa bi dia hye senso me sene omabo modia no baye na bapa mu ne kogu eya pataso a mekese die omahwe ani mu afi ba ko ne mureye afi nso dia san beka ho biu omanyimu yento emo wokrum ha yensan so nto wono maburu ena omanyimu yetena hado ne penifo yenhwe han ena ye krakra nuane edifra mo no ne epa omanyimu ena ekrefo kokoyo ye che na mu kirem se de aduro de in fact nkonta atobentum de aduro no akoto atokodo ena enyandodo ede na ekoso sa no se krefo atumi asikua sa wo omanyimu a na ye betena Ghana hado mu sei na akra ye mo ne ebro ne ade de fem no ne aba omanyimu na ye ne ankasa ye kurum hafo de ne ye mpede a omodwene ho asisi wo maso nti omosre ombebo modin aba o man pani Ghana man pani John Dramani Mahama kache na wonom abeda o maye de didi akire no fi se omadi kan no so afo hwe o man Ghana ye kua yeso akasa nanso enkwankwisi aga akire din nti e bia Ghana man pani John Dramani Mahama eto omonka obehu mbobo mo so no baye no abanya tumi ato no mu kire mu am sabanya ntimenti wonom de ma kwatena o man pani akache wombetena na so ye honom mu nkufi biu no ma ye kire sa akopem bra aban betu mu so fi se sabe emu oye pa se Ghana ni besikua na ndo bae no beba kama na ebe wie no na yakofo obi dia mo no ne abeton eba ne sa ne so ye ne wo man ni yenti eno so nsem am efiri akuafo a wonom esikua wo man Ghana titi na de hye wonom watifide banto mu ebna bo na edi asomu yi e wo daily graphic wakrata no emu na yentu fane mpemu e wo di daily guest wakrata no so den sam nam na wo kire mu asak Kisi Ejaben, he is incompetent. Martin Amidu tells Mahama. Enti openipa omei aka abanda dano ne boni dindi betena ho se omo no homodian wo mboa. Na se prone kan bi kwaso o magana mu a omo mbodian pa ho ntoma no wo mboa na enipa no. Wodom enchini ko jema na mra eni ndi se de se. Na wodom mu kiri mu a ever since openipa ne den ede lawyer Kisi Ejaben ba so babeso momai no. Ghana man hyeda hu no so mfa so bia. Debia kasa sa mfahwe ma mframa sa keke into mo hwe aso na oda ho no mo no Ghana sika nwunu gukwa no ma pina na ekokoso a ha dwen ni senti no mo mpene enwani mu ya Ghana ma mpene nyi na di na sa so no benya ni papa obetumi abo no ho modin akoso ma fine so onye obi nso a ontum
na mungu saa so ye no fi se mfa so ama so amfa ma men de bia da ye nkwachi we ye bachi we be wie no na ma Ghana boka enipa e wo ho no mo som wo men no dɔɔso a Ghana etieti amanfo aketua so de tuetua mo ka mfa so ma so de sebe anoma ne takra na ma ne ho fe na takra bɔne de efinyam kwatere kwa kisi agya ben omompam no na ekire nye din eno ho sensem enonom na katafeta sumienu o delegates ebo amane say no foul play in helicopter crash says proof a report enti kuankrata ahodo nde abachire mu a uhwenhwema ahodo betodwa efa oman Ghana yana safo wiemhyan a ekonya nkwanhye wo boase ne potemu no enya ade obi nsa hye ase se wo dabi we de ye hyeda na yepese kukum nipa keke obi tan obi probi de bre obi ani bre obi nti ene ye hyehye se wiemhye ne nkwanyi nkwanhye de nyamianem ne kurani adabraka hwehwema betodwa no bibia ne ho akire saa enti sansensema hodo ana nna mountain so we de o hwe wiemhye we nkwanhye we de nipa bi nim ho bi enipa bia na hyeda hyehye ya se ye ni bre binti enkuku wonom o dabi ensem bia ne ho etesa eti enhwehwemu na bedadia Ghana mampani John Dramani Mahama foni da ana afin so ma Ghana photo samfo ono kran so ana make say imprempren abran apa one say onhwe akire mpaprachire emfama so ya ohwe ma Ghana ya ho bambo ensem eso Dr. Kessel to ba force nda na musim ana wono munyina enim ayesede fi se we die obia mopa bia sin kokun bi na aka ne boss managing director ena penifo akwache no e we ndrada e wo kotoka ewiemuhye gina bia se papa yi anka oyi fum ko otu kwanya adwane akwamano ne fi se papa no mu kire ma ne nsem bia beba no we diga na sika na eye good for oil deal no wo mu kire ma sika papa we atumi atena se adwira gu ne botom na taa so no e ha adwen intendo na penifo nya ne te yesa nka oyi ayifum ko prapra kire kura pa bia kwa akwhye na nka gya kire din enen penifo dudu ma ko du kutoka international airport papa ni gina hoi a oba betu kwan na mo che no ti se de wakwa kopiem e we company fo akwa nhwe mapa akoso wana na mutu ahodo a watunum na Justice Paul Bafo Boni openi pa o men Ghana man peni aboni din se peni fo ntoto na no a no nkosom so temu afo peni no o de atu dwa kire mi say I jailed Atai 70 years for my family safety enti okiremu a de kudie nti anam so a otumi ema Atai wahye so nkodam finhye na makoma aduo so 70 years no ne nyina kiremu a na ono ankasa ono ene na busuafo ahobambo ntira efise se wantumi ama Atai ankodam ancha na oja ne saa kodam be yamfinhye be yedu bi ne ade na wasan ba wahwe a na watumi beto no so were abeji ono ene na busua nkwa afro mu nsɛmti se be ya eno nkonkosi nti no no bono ho modea de ono ankasa ne personal interest ka ho se be yo bebo na busua ho ban ene Atai beba no na nya hwe krampo no watumi efri asase no so dada bi se ono ankasa wanyine dada wanya abo akra na obetwa 70 years de ne wapra preach nti uba krampo na ubehu ne bio nti eno ka ho ene otumi ehye se Atai nkodam finhye ne makoma kwaduo so 70 years se be ya obeba no no Justice Paul Bafo Boni ne wafrim ehun sensem eno no Daily Garden so edibinam na nsempi na wa hanom sei no kirema Ayalega fight afenyo marking after vetting showdown enti domkase o mahye bedwam wono mpa no dini ena mekese no ana no brande etwa media ana no dwada na ekwaje nsiripe ne peteku o mayi mam krata feto so nsia Daily Guard ebo amane yese nsensem na yepi na o kirema amra na o moye vetting edi afa Justice Paul Bafo Boni nsensem ho no ekwaje nsempi na o kirema onimnyamfo Alexander afenyo marking domkuma no ba no dini ono kura so ye mahye bedwan de ma de hye ono mo afutu keka kan nsem bia yamianim ne kurani na ye fremasem nsem okeka ye no na sebe etia oman Ghana yembra ene mase bedwafo om standing orders nti no badwa pa so bechi ne contempt se sebe odwene ho dodo de bia opese ye to ye boye nsem ma no na afenyo marking no afenyo marking no odwene ho me na asa obi anka hwenche no okirema yanka nche ne so nsuro no da na saa ne ho mena na waje no mem hase ne sebe wo ya ade a bomani adwon ko nkane na ya ade famra kwan so na de bia nya ade a beje fans hunu keke nti saa na motu na wotu no eye ne yapa nti wadwa keka bi dia kyekere na rekofu akwache ex boss CEO yaka ho nsem nti entuntira ne yenko yanim saa so na wiemhyanya eye Ghana Armed Forces wiemhyanya kokonya nkwanhye yi so ho nsensem no de abasam
Se de yedi kan kan sense mo chirim se wiemu ye bisibisi basa e ka ho ene nkwanhie kosi ya akwaya woro hosem e de ama omen yanko ya nim ne yampie mu e wodi custodian ko wakrata no so de binam na o chirem a minority reject crew process to replace techno dem kuma na dwa na wano mu chirem a ekwanya hodo a Ghana mampeni ene abanya be efa so a wano mpese akane o my Ghana otemofo peni ya mame Gertrude alaba isaba techno wano twintwene twan omodo obi ba be hye na nan saa ne de omodo omodwene ho monte ase ifiri se ya mame Gertrude alaba techno nya bone bia wosomo men na kuma mu fita abone bia ne mum na ifiri se Ghana mampeni John Dramani Mahama otan hunu bi keke no the time ya mame Gertrude alaba techno no pese oboa na manyosem ani suade hunu ba munti ene wakwa kwatam NDC ni ode ne kwa kwatena wo man Ghana benwa kese so no konko yotemofo pani informo men no men so sabe enya manyosem ede ode pa otemuafo to mo de omni o mampani nya dwen no mu kirem se ane mutu abanye tu no eyo mo ya pa ne ya mame Gertrude alaba techno esaba adodode a ne sompa wo so mo man yimpo aketua bi akam dodode bi esa aban de man so aban atena so na sabe unyonko da na woda na de ekọ so mo ka so mo pa no mo bo nti o madwa pa ene ho sensem no Alexander afenyo Markin wasahene behwe bedwene de ma de hwe mo wafutu no kran so eye dom kuma ma hwe bedwom bandu dini ene de nsem wi atodwa wakata feto so enum ewo the custodian ko wakrata no emu enono na sanso na minority cries for workers over government 9% pay rise ti dom kuma na dwa se ba ne se ne Ghana mampani se oto adwumayefo aketua mu a na minimum wage no de kwa ni mu a na oham giche mu nkron pesa ade aden fia kete mampo de sa ayeso wo benum aden ina ade fia sa ato aketua mu ntu umadwa pa kan bia na ho sensem no wonom ede aba emonten esom na yanto aso ne yanko eye discover na discover ko akrata no so den sam no chirim sem heavy winds cause helicopter crash. Heavy winds caused helicopter crash. Enti reporter betu dwa no mu chirim sem emframa jampredu ano odin ye pa e ma na wremuhye na nama ayekro no nne gidi sa ene ka hu bia e ma wremuhye ekokoye nkwanhye ne o ma Ghana de hye asoafo ene mpanifo titiri na nintiam ka biewum o mayim makoma nwotwe o ma prepare kira akwakwa rohosem ede ama omen edin pa na eya pa na yankuya nim na yankopie mo de Ghanaian publisher na wo kirema afenyo Markin labels CJ Vetting disgraceful. Afenyo Markin labels CJ Vetting disgraceful. Page 3 enti onuminyamfo Alexander afenyo Markin dem kuma mashebedwam wanom banu dini kirema sese idiem wo kwanya hodo a yefa so apawo Justice Paul bafubone ne dia nyamia nim nukuri ni eyanim guase pa edema omagana etemu adwa no ifize sabe saban bia ba no pese obeye de ope ede ne nipa odo no ne doba ekwetena omagana etemu nsensem so dia na omen de sisi de wadwuma ye ne wonsem bo no po titiru pa edefa omagana latemu nsensem na ese injustice be hadwen ifize se wunya asem bi na wuni oban bi afade a danto awase ma obepre kire waso be hye katafeto so miensa the Ghanaian publisher no kire musa no nti wadwa aban kwan ahodo ofoso a de Justice Paul bafuboni e de hye Ghana fo kon no okimo ne de nyame nim dikure ni okasa ne da na oboa kana adwen e wa hayi na GJ president urges media to promote peace enti omaga na sentwerefo nkabom ku ena wonom president ane den ede abed kobena dwomfo ekirimu a omaga na sentwerefo yi osremu ada semunya kwanya na mu bie microphone esimanimu kasa monka nsam a ede asomdwe eba ne nyina yemwa na oman enkonanim efize sabe edu ba bia nsem bi ho ayekeke kan so ja gugu nsem bi mu abu ho na akwaje tiriw na Ghana nso sebo a ye nyina ne ebebre tenya kwanya yenka nsem abeboa na asomdwe etimi aba oman yi mu kata feto som yinum
ɛwɔ di Ghanaian publisher ɛna de amanebɔ yi ɛde ɛba ɛmɔntene so. Saa nso na wobɛhu Alhaji Dr. Mahmoud Bawumia aka ne ɔman Ghana aban ɛyɛ ɔmampanin ɛbɛdi akyi ɔno kwan so kɔpere tumi ɛwɔ mfempem mmienu ne aduonu na abatom de man MPP a Fofia Ntoata na wadwade aba mu a ɔkɔdi nkugu na wɔkyerɛ mu a te sɛ deɛ ɔde nyegyepa gu kɔm bɛbɔ man MPP amanyuku no asane abankwa mu bio. Enti brɔfo no ɛyɛ kowa krataa ne brɔfo ɔtwerɛ ne sɛ Bawumia outlines MPP revival plan enti kwan bɛba fa so man MPP amanyuku na bɛbɛyɛ krabɛhwɛ ne deɛ ɔde ne nyina gu nsaniani ɛnkyɛ sɛ moto abama na ɛni gye na bɛbɛ MPP amanyuku no kratafɛtɔ so mmienu ɛwɔ the Ghanaian publisher na de nsɛm yi ɛpaeɛ. The News Center ɛde nsɛm nam na ɔkyerɛ mu a minority fears judicial subversion in new CJ's vetting. Ɔmo kyerɛ mu a dɔmokuma no suro paa ɔmo suro sɛ motumi ɛbɔ mmɔden a kɔvɛti bi gye Chief Justice tuma ɔbɛtaataa wɔn nipa bi ayɛ nneɛma bi ɛnyɛ ne adeɛ na wahwɛ temuafo pani bɛtwe bi no mutu atu anwam nti ɔmo suro ehu pa na abɔ wɔn ti na ɔmo yɛ yɔbɔ ho saa no ɛnyɛ hwee hu pa ɔmo nim bɔne ɔmo adie ne hu ne adeɛ na abɔ wɔn ande ɔmo nyinaa yɛ yɔ ho saa na ewiemhyɛ nkwanhyia hu sɛnsɛm nya nso na katafɛtɔ so nson ɛwɔ the New Center ɛde aba na wɔkyerɛ mu sɛ ewiem nsakyerɛ yɛ adeɛ baako a ɛboa yɛ paa ɛna nam so ɛma saa tragedy ewiemhyɛ nkwanhyia nipa nwɔtwe efiri mu no ewiem nsakyerɛ titiri paa ne di mu akɔtena nam so ɛma ewiemhyɛ nkwanhyia a ɔman Ghana yɛahwere yɛade hyɛ pii ɛwɔ manyim ɛha adwenye paa ɛho nsɛnsɛm no so ɛno no yɛnkɔpie mu wɔ the new publisher na ɔde bi aba na ɔkyerɛ mu a ɔman Ghana mahyɛ badwam akyɛ mehene ɛkyerɛ mu a judiciary executive colliding to weaken parliament eti wadwa paa mahyɛ badwam akyɛ mehene ɛyɛ right honorable Kingsford Sumana Aban Papen ɛkyerɛ mu a ɔman Ghana ohwɛ ɔman Ghana yanoma mmara ne yɛnhyehyɛeɛ na aso ɛyɛ bebree ɔno hɔ no mu a ɔman ama mmara no ma ne tumi ɛwɔ ne dwumadi ahodoɔ a ɔdie so na ahwɛ mɛsɛ badwafo dwumadi a wɔn mu ɛdie ɛna afei nso ɛtɛmuafo dwumadi a mu di a obia wɔ tumi no dwumadi a wɔdie mu nti ɔbɛsrɛ nsɛm bi a yɛ a mɔka ɛbɛgu asoɛyɛ bi anim ase ne yade a ɛha adwen efisɛ wohwɛ ana no da nsɛm esi wɔ appointment committee anim ɛwɔ mla dɔm kɛsɛ wɔ mahyɛ badwamba no dini ɛna afei dɔm kuma wɔ mahyɛ badwamba no dini ensem kan ye bi na ne motuyom tututu ye na nyame nim nokure ni na ɔman Ghana mamra ne boabra na any parliament standing orders ne so boabra badwa pa so free na ekɔ wa wona bɛkeka nsɛm bi a yɛfrɛ ma asɛm a ɛbɛha ɔman yi no ɔnso so kora bɛma mmara ne wadi sɛ de ɛsɛ pa wɔ man kyerɛ mo hwɛ ade a mapi ho ɛwɔ man yi anamo bi wɔ na mutu a mohwɛ ne yi pa ɛho nsɛnsɛm no so watimi ɛde aba abɛto edwa na saa so otumfoɔ Laos Boko chieftaincy ɛyɛ factions ntimi kɛse no asantehene otumfoɔ sɛ tutu am ɔtɔso mienu mfoni da hanom sei na wɔkyerɛ mu a mekɛse de yade am ɛyɛ ahensie ne ahensɛm nsɛnsɛm ahodoɔ a ɛkɔ so watifi do mantam a mentem ho asɛnam so ma nipa pii afa so ahwɛrɛ mo nkwa agyapadeɛ pii nso ɛna asɛe watifi do mantam mu no wagusu a ɔne mpanifo akasa ma dodoɔ na tumi ne na akɔ benkurum a mekɛse nyame ayɛ adom a atadwofo wa nsɛmde ɛyɛ babɔko ɛne potam a wahwɛ a ɛnkyɛ bia mansotwe ahodoɔ ne nneɛma bi ɛkɔ so no bibia bɛtɔ din ɛma asomdwe atumi aba na okyire mu asese deɛ ahemfo no pii na ɔna akɔ benkurum a nyankopɔ yɛ adom a bosoma ɛwɔ mu awieyɛ ɛkɔkɔwura mu ɛwɔ panima bosom no mu no ɔbɛsan akɔ na ɔnom akɔsi nkonnwa prapra kyerɛ ahwɛ kwan ahodoɔ ɔbɛfa so ɔma Ghana mu ahensie ne ntɔkwa ahodoɔ ama ne home no so atifi de mantam mu no yɛbɛtumi apɛ ho pɛmasibra saa nsɛnsɛm wei no ebi ɛnsi bio ɛno mu nsɛnsɛm so a asantehene otumfoɔ ɔsɛ tutu a ɔtɔso mienu ɛde aba ɔpem so ɛnum nsɛnsɛm ɛno no na the Daily Statesman enso de bi nsɛm ne bi ɛde aba na ɔkyerɛ mu a asantehene ɛne bɔko asomdwe ho nsɛnsɛm na ɔde aba yi na ɔmo kyerɛ mu de amekɛse de ɔpem so agusu a ɛna ɔmo ka bi wom esi nkunwa ɛwɔ bɔko ne mpotam atifi de mantam aboa ma asomdwe mapa ɛtumi ɛde hene ɛwɔ atifi de mantam titiw ne bɔko ɛne ne mpotam na saa nso na dɔmkuma ne kyerɛ mu sɛ akretiɛ ntum a ɔha mu kyekyɛ mu nkron a aban de ba yɛ de nyame anim nokure ni ɛyɛ ketekete ma mpɔde a aban ɛde Ghanafoɔ adwumayɛfoɔ hwɛmɔ paa a kowa krataa yi ɛde ho amanebɔ ɛde aba
na saa nso na wiemhyɛn akwanya nkwanhyia Ghana Armed Forces fo wiemhyɛn akwanya nkwanhyia ɛwɔ boase ne mpɔtam ne akurufuom pɛ na wiemhyɛn akwanya nkwanhyia wɔ kwaye mu a wɔn de aba akyerem sɛ wedie ɛden pa na awerɛho pa no mid air explosion dabi report na pa apa retired fojo ɛna ɔde ho nsɛnsɛm ade ato dwa wiemhyɛn kwanhyia ne deɛ ne nyina dodoɔ na ɛyɛ nneɛma ahodoɔ bi ɛka bɔ mu ne nyinaa wiem nsakyerɛ ahodoɔ ɛna amoa ɛna nneɛma wei etumi ɛkɔkɔfa ɛpaayɛ na the source ko akrata no so de nsɛm nam the source ɛde aba na wɔkyerɛ mu a ɛyɛ ɔman Ghana otemuafo pani ababɔ ne den sɛ yɛntoto tonano ano sɛ fata ɔnkɔnkɔhwɛ ɔman Ghana temu nsɛnsɛm so no wɔkyerɛ mu sɛ threat to judicial independent minority for ne dwa sɛ deɛ ɛkɔ soɔ no saban bi aba na sɛ obetu ɔtemuafo pani bi na ɔde ɔno ane de aba de a na ɔman Ghana si sɛ yɛkɔ yɛ no mu no yɛnya de a yɛbɛtumi anya ɔtemuafo pani a ɔno abɛtumi adi ne ho so abo adwuma so mɔman no bom ɔbɛkɔ akɔtena hɔ nom ɛde amanyokuo ɛne aban bi ani so adi hunu pɛ na ɔde kɔ akɔtena kɔ so mɔman no sɛbe atemu nsɛnsɛm so deɛ yɛnya ne saa kora wɔ mmaa yi mu firi sɛ ɔman Ghana atemu nsɛnsɛm no sɛ ɛtumi gye ne ho na atemu adwa no ɛtumi bo adwuma ɛde nokora yɛ adwuma nti ɛyɛ ɔmo ya sɛ ɔman Ghana mampani ɛtumi de ne pɛ na ɔno abɔ obi ɔpɛ na amanyokuo enipa wa yɛ campaign pa de ama ndisi sɛ onkonkɔ so ɔman sɛ ɔtemuafo pani die yɛno ane sɛ na ame ɛnya de pa nti ɔmo de ɔmo adwa kaka ka ɔmo adwa saa vetin ne de ɔmo yi ɔmo ho afirim na ewiemuhyɛn kwanhyia yɛ Ghana Armed Forces fo ewiemuhyɛn kwanhyia konya nkwanhyia wɔ boase kwan so akurufo mu no mo kyirim sɛ altitude change cause August 6 helicopter crash report no ensensem no a wiemu sa kyerɛ yɛ ya do baabi a tumi sɛ wiemuhyɛn no onum sɛ wɔ soro ayɛ asɛ ɔba fam hu na bibi sɛ ewiemuhyɛn yɛnim deɛ si yɛ bibi ansesa ehu ansɛ afi deɛ ɔpɛ sɛ ɔkɔ soro a ɔkɔ nkɔ ɔpɛ sɛ ɔba fam so a ɛma ne ka ho a nkwanhyia ekoku esi yɛ a kyesɛ ne ade hye kɔhwɛ ɔmo nkwan ya na bɔko manso ne ho ntɔkwantɔkwa na ahensie hu sensem ya so na santere nsensem ahodo a ne hyehyɛ pɔ de akɔ akɔm kɔboa na nyankopɔ yɛ adom a panima bosom de adi kan na kɔboa na asomdwa ba tifede mantam no nso ɛho nsɛm di source ko akata no de ɛbayɛ na the national voice de aba na wɔkyerɛ mi sɛ afenyo marken accuses Bafo Boni of accepting rash fraudulent appointment na wɔkyerɛ mu a Alexander afenyo marken ɔsahene efutu mahye bedwani ɔno kura nso yɛ dom kuma no mahye ɛyɛ wɔno mpa no dini ɛwɔ mahye bedwam ɛkyerɛ mu a Ghana mampani ɔde sombo abɔ ne sɛ Justice Bafo Boni no wohwɛ kwan ahodo ɔfa so a ɔpa no edikan ɔmampani apere no ho yɛtɔso mienu nso fragadam apem fragadam pa na Ghana mampani ayɛ ɔman ɛwɔ saa appointment a ɔde ama Justice Bafo Boni no ɛyɛ ne yapa na a fraudulent act na ɔmampani ɛtu saa anamɔ no saa so no my Ghana yɛn Ghana Armed Forces ewiemuhyɛn yɛ kwanya nkranhyia akurufo mu no so nsɛnsɛm no ɔde ho nsɛnsɛm de aba ewiemu sakyerɛ yɛ na kɔbaeɛ na the Meridian de aba na wɔkyerɛ m sɛ you are a product of unconstitutional coup afenyo marken brass CJ nominee ɔkyerɛ mu a ɔpanin pa Ghana mampani abɔ ne den sɛ ɔno nkɔboa na ɔnkɔnkɔhwɛ ɔman Ghana yɛate mu nsɛnsɛm so Chief Justice no ɔkyerɛ mu sɛ ɔno deɛ papa wei no ɔyɛ unconstitutional coup kyɛsɛ yɛka obi pa ɔmfa mmara mfa nyɛ adwuma wɔ ɔman Ghana mu a Justice Paul Bafo Boni ɔka ho bi ɔhwɛ nsɛm akeka yɛ asa ata yi mpo wohyɛ sɛ ɔnkɔdam 70 years wɔabusua ho bambɔ nti na wa sɛbe obi a ɔkɔpere wokɔ akɔsom ɔman Ghana sɛ ɔtemuafo pani na sɛ wa wokɔtena abɛnwa so akɔsom ɔman yi na wode wa personal interest na mmom nya mmara na ade kɔsom ɔman yi di a na wo papa wo nipa bɔnfoɔ woyɛ nipa bɔnfoɔ pa kyɛ sɛ ɛnya ade a Ghana ho dɔ ne ɔman yi mmara na ɔkɔ akɔsom na mmom ɔno a ne yie die na abusua nti na ɔkɔsom Alexander Fenyo Marken no nsɛm ni di Meridian na de nsɛm ɛpaeɛ na the informal kwakata no sɛ de bidnam no kyerɛ ma my appointment not political reward Bafo Boni qualify wɔkyerɛ ma ensema hodo a dɔm kuma kaka ka na we de masom ndi samanyuko na kyentene aboma baso saa na wɔkyerɛ ma nya no korɛ kata fight so 9 ɛwɔ the informal kwakata wɔkyerɛ sɛ nothing
but the truth and which me say no credit ensem bia nipa bi ka de gu no ho fin say abanya boni den so onkosom so man Ghana otemwo for peninti no eya manyokuo so aketua na Ghana man pani bo na bazo wa so mani samanyukuo na ache no nokure nim sabe mutusungu nipa nim ase na ne modem bo ne dwumadi a wadi ne so mpa wa so man ene ho sunsanso na abanya boni den enti munyan se mugu nanim ase na sabe moyesa emo man kankro ene mpuntu Justice Paul Bafuboni openipa Ghana man pani boni den ene munsem ni. Now, rice farmers protest over government inaction as tons of produce rot away. And to make say, a queer for Madriamu or my Gandam Esusa, Semike said, ye, one of my timate to Omno Bayana, de Kokugu a year a sensua. And what when he has Sankaja, and Penifobit to Maka Quatanum Soyankakra, at the Apojo, Monmania be there here, Mometri, Moma school fees, and also in Penifotri or money. Our boy Yenfitaduku, a cracker, and Yanifram on a bar, no much rima, in an pro. Na si etno memu yasa eye se mo sori na Ghana na munyekua kakra mu ye yempoi e na o mate ya yenya atofui na mutumi eti sika kra ne ma monone na monto o mo de a na o man ye de ye koya na ase ye bae o madwa pa ho sensem de aba na ayene o man Ghana o penipo no e na o ya ban lo ye peni o no kra ye nso e na o hwe o man Ghana tenten ne so na mu kirem se ayene cripples Mohammed's corruption fight. Obisao. Ayene cripples Mohammed's corruption fight. Cre ofoliata of cathedral investigation. Na Obisa says say no. Osho man Ghana man penny John Dramani Mahama. Usaka say we so person obo na otume kontu etupo ne kankan ase no. Openipo wabo ne dinsa aban lawyer penny ono kra yanso. Eye oswafo hwa atenten ne so no. We be tiri mupo na ni suade hunu ene Ghana man pani etiri mupo na ni suade hu kame akwa de say eyade a ense da nhia wo hwe Ghana man pani anamuntu a wotu paso beboa na pro ne kankan se atu no wo hwe otemafo eye o man Ghana ban lo ya pani no utumu se ne dwumadi a wodi no ne Ghana man pani de ne bu abra wo if you say wo hwe kaniofoliata o mu kire mi say National Cathedral project no Ghana sika pa wadi pa o de akohim nyasem kuma so o mu kire ma also for short attention na so hwehwema hodo no chirim se sia mekese ase waya oya krekelo fana kanofulata chirim se oni sika bia saa o oni sika bia mu chirim se nya dia kanofulata edi sika bia na se wakwa akwase Ghana sika wo National Cathedral project no ho katafeto so miensa ewo the informer ene ekasa nti obisa senti se koba ne saa na se nsema hodo ampenifo be kan yedi gu kanofulata ni masem ewo National Cathedral project no se nukure ni ma ana Dr. Domika ye ne peso o yesa na Ghana man pani eko a opeso okono opese omwa no mane nko ana ene de obisa ho asem anopai na MPP ameyeko no akonwa ato a omani abere obia preso obenya akwanya akokotu franka akopre man pani de bre no napo echirem a Dr. Matthew poku prempe echirem se otai ba omiachi den katafeto sunim otai nechi sesebe kama no sombro no tane chipa papa ho sensem no ete apa na the daily banner kwaka tande binam the daily banner uchirima Bafuboni is guilty of manifest conflict of interest afenyo marken na sa Bafuboni Justice Bafuboni abanya boni din so nkonkosom so man Ghana temafo panin sensem ya Alexander fenyo marken ho ntokwa ne ade agwadwa keka na adwen no ene ho sensem se de aba ya ka ho asem de denti no yen shada nka ho asem bi fisi aka ho nsem dada na adako ankrata na mu na the daily banner so de aba na wochirima yam papa dade Lumba ye nyankopɔ ya adoma openima aboso ne de toso dumiensa eba so e wa sentimental munti obi anya krado ya papa dade Lumba na ye no eba so e wo December 13th eno ye kuakata ye the daily banner ne fa toso edu enu du baako na de nsem yi ede ebaye the new crusading guide ede nsem nam no kirema ewie muhyen kwanhye ya sensem nya report na ba dada na ewie mu nsakira ye na kofa we nyina de baye ewie mu nsakira ye ya obia nkota kire nko yesi yenkuku bi da bi ni nyina eye ewie mu nsakira ye na kofa nkwanhye we nyina ede baye ho sensem no so aba nti yenko yanim
Niema wura mu the daily satellite at the Binam 2026 budget statement. Give tax a year relief. Eya fa back for no muchire mi say. Obesre edum pempen so a eye budget statement ahodo ampenifo de ba no. Obesre pam. Edu ba bia ese mpenifo tumi tenase a na man Ghana local industries no nyumeku ahodo aye man Ghana de no. Ese aba tumi toto ne ma to ahodo bi odugu o so ya na no oten toto. Na no oten toto. Te no sa na ese aba betumi aboa na nyumeku ahodo aye man Ghana mu no to ahodo bi aye odugu o so bibiri sa no. Aban ngum se be ya o man Ghana nyuma no so betumi gya na so aboa na oban mpotodwuma etumi aba na yetumi akoye nim na mpuntuo etumi aba o man Ghana mu. Ewe mu hyensensem so nkwanhye ye the daily satellite ede ho ama ne body aba no so ewe mu satellite ya sanso na the Ghanaian Times ede aba na ochirem say August 6 helicopter disaster bad weather cause of crash hwehwemu na abai ni nyina ewe mu satellite ya ene kokofa nkwanhye ende ba ye the Ghanaian Times ama ne bo no the Chronicle de binam na ochirem a ewiem hyense nsem ya so ada ha no mu se ya ni nyina kokosi a ewiem nsa kyerɛ ya ene kofa ba ya akofa oyeni ede abeto oman Ghana ekomu na osoafo hwe oman Ghana ye na kwaye ye nsase ene fuma gudie tuo so oman yi mu ye Chinese okirem a ne den ede onimnyamfo Emmanuel Kofi Amaboa okirem a Chinese investors frustrated as illegal miners takes over concession, but Minerals Commission is mute. Omuchirima make say the katafeta so mienu ene miensa. Ena China fo a omudo musika abehye oman mu mutufu magudi omuchirima. Omudo mo ye ne kwampa so nanso omanga na nipa bi omunam koti kwan so tufu magudi no. Abodi awura won ma sase sama hodo won ma je omudi tufu magudi nim. Na make say Minerals Commission atena se ayedin. Asa ya hwese obi betufu magudi ombekọ hono makwaje tumi krata no omaka omo de atum ena Ghana fo ni pa bi nam koti kwan so etufu magudi esai oman Ghana yakwa ye ne ensase a wono so akwaje China fo a omutufu magudi kwampa so no omakwa akwaje wono ensase aboso Minerals Commission aka omo ne de atum kwa kratai ede ho sensem ede aba na asante hene otumufo osetutu otoso mienu ese wadwapa ifrise eba ne se nenne semtwerefo ahodo dwumadi ayedie no titiro ene bloggers yi okiremu a eha adwenum chese obia ye de ope obia ye de ope chese obia ne kurom ha no ma ohwe semtwerefo dwumadi ahodo ayedie so obia nya akwanya ekwaku bie microphone sinanim a ene efram asem ensem hunu ne sebe nsam a ebokuru pe ene yeka saa sensationalism na wanya followers bebre ne yeboy ensem pa aden te se bi ma yetim no te yentumi nya kuo bibia mbetumi asode se bi adwenya konkan etimi ahwe mensantwerefo de mra aya adwuma wo mayima ye gyan nsantwerefo adwuma kuo bi do na mesebe de omo pe no mo ye no mam ya hwe ni ya Ghana ebegi ensem daache te asante ni kirem sem penifo nsode na nsantwerefo adwuma de ayedi no penifo mamra enya adwuma na sabi sade yakoi ehu pa so bi anya kwanya to bi kekeke na adwen atem die ni mpenifo mo nye bone da na yegu omanum ase wo manyim ha adwen eno ye nsema hodo a opem so asante ne otumfo se tutu otoso mienu ede aba betudwa anopai na kwawu eye pepiase royal family for no de atoga ne mampani anim so womra na hinse hu man so twen bi ikoso a etuetua so omo sira na antikwawu pepiase adehye ni kirem sei Ghana mampani ama wa hwe na manso ne ahinsie hu sensem no akwakodi awunti aban bomode na manim ya bra na ba prepare kiri na asomdwe mapa etumi mra kwawu pepiase ne potem na ntesa asempa na ebe na yenkwa ne yenkopie mu wode inquisitor wode konkonsa ne bia aba na okirim say tragic helicopter crash Z9 was airworthy investigative team report out na wade mu kirim wiemhye na ekwenye nkwanhye wa kurufo mu a ena nka wokọ oboase na mu kirim a wiemhye na nyade a eni ahoden na wa ahoden ye gina na so pa abibia ye adwuma bibia ne wabeto odwase na wiemhye no na eni ahoden da bi bibia ye kama mo hwehwe mu hu se bibia ye fine na mom no ewiem nsa kyereye ene kokko baaye a entumi ammoa me wiemhye ne nkwankodua somdwi mu a
fufia ntoata na odwade aba mu a akwahwere Ghana fo ade hye makoma nwotwe agye mo nkwa ede afiri wonom ensem nti we de emunya abotra na enya ade a na wi mu hye no na ya dada dodo nti na kofa nkwanhia no bae na almost say stop press to present 2026 budget tomorrow mu kirem so man Ghana kwa mabosika de ma afie di anim yi mfempem yenu ne aduonu ensia no yakwa homabosika no oswafo ye Ghana o man Ghana photo sam for Dr. Kesra to ba force don sense ba koto mahye bedwafo anim nyankopɔ ye adoma ekena ko mahye bedwam ti yenhwe animu ba koto dwa na santrefo nkabom kuo de abasobɔ kɛse de ama asante hene opemso otumfo osetutu otoso emienu chimse ne mode bo aso ani pa ye ka ohina watena se adwena konkane aboa Ghana hinsie hu sensem wo mayi mu a opemso abobra pa na waboa magana so dwema pa ekoso nti ombo na baso titiru ne bokon sensem a ekoso ode ne ho agi mu no mbo na baso so yo ahemfo ni nyina te sa ka omai ke mu adwo pa the inquisitor kwakrata no ne de nsem yi e de ebaye na let's stand firm behind Baumia. Na po ene ekese toto sere MPP amanyoku ni say de adroi de. Enipa wo sapata so betuma bona MPP amanyoku no esiesie kama na ye fe no akwaji tumi won 2028 ne de. Eya kane omampani ebe de Dr. Alhaji Mahmoud Baumia pe ntimu nyina munta nechi na momwa no nkonkwaji tumi no. Ntesa motuma ni pa afra bebre gukwa. Na the Ghanaian point at the Abano which me say Mahama declares no retreat in Galamsey war. Katafeta so miensa. Ghana man penny we drapa ni buof papa pechirema. Sa oswake si o men yeswa Galamsey kono so ne de. On fe ni agro kra. O ma me di agro biu. Said ye moteti o men no. Wachewa. Ebe de so tiatini a anase tuate form akoto ahye o men bi so. Onum be wie kra. Fise sabe sede maso ye den san sa ban ya mamode an yire ne ho a ahwa mbedi o man su nkonim ti Ghana man pani adwa ni buafu pa se Galamsey fo no munyina ye na ba ne ba yire oko ne uso ye weso anim atata mo pa mbahunu se sebe de mo ye no titi o man yimra na santre wi muhia kofa nkwanhia di ba ya ana captain retired fojo echiremam harsh weather conditions not mechanical faults cause fatal military helicopter crash. Kratafeta sim ewodi Ghanaian point echiremu say ewiemu sachira ye bone na kofa nkwanhia de ba ye ewiemu hyen ebekum nipa makomako nwotwe na mom nya ade a na ewiemu hyen no fomso bi anachemato bi aba ho da dabi kram bibia sense ewiemu sachira na amwaye eno ana amwaye na Catholic bishop warns omuchirem say inequality corruption threatens Ghana's moral fabric. Benefo chimti si ayekese de ama me no wanse proye ne kankan ene ama o man Ghana. Se Nyankopon hu suru pa. Ene nim de besom de bi ne o man mu. Ene sebe proye ne kankan adware o man se sebe nokomwa. Katafeto so nsia. E wodi Ghanaian point. Ena Catholic Bishop Conference for penifo ena bokokoi. Yenhwe ni na de ye ye nya na ye di ho abrom. Samson Ababen apologizes to judiciary over vetting chaos, pledges to uphold decency and mutual respect in parliament. Katafeto somiens enum ewo di Ghanaian point ena Obama na se mechebedwuma chama hene e de chopa kese pam e de ama oman Ghana atemuafo nyina ene atemu adwa no okiremu am e ma no mtotototo justice bafobone anono nsem bi koso a sebe na nsem na etan na ha adwen enti wapa ho chew se momfa nche pa na de koso na ne tan na ye ne ya se sa na motu no koso nti ogina mahye bedwafo no nyina na mu epa oman Ghana temuafo nyina anafi oman Ghana temu adwa no sremo mfa nche na ne ma no na matu na mbone sa nti obehwe se yakua ni mu ubu ne ani die mahye bedwafo no obi ade bema atemuafo na afi nso oman Ghana atembu nsensem nyina wo mayim yamfa we nso so a daily analyst e de aba na wo kirem sem eye nsantwerefo abaso bode na toso aduonu nkron etodwa e wasante hene opem so aso ye na katafeto so miensa ne nan ene wo kirem am
29th GJA Media Awards, Asante Hene sounds alarm over unregulated new media. Omu chirim se nanse de nsem twerefo bi aba o maga na obehu ane aba won nchen ne kiteketa ye phone so sam. Sabi ukogya na akura ne yetwa. Bibi abeye bia ne yetwa odidi mpo ne yetwa. Saa Obia nka hwenkyire Obia. Ene agya wonom na amanfo kukuwa mu nsem ahodo ya busuansem po asabe. Enya for public consumption. Ene se nipa yi etugu montene so kekeka gu nipa hu fia. Chese omayim yenye nipa bia nyansani bia ansode eme boa magana semtwerefo yi. Ye nkyere de yenye da na Obia na mu ye de oya wo manyim sa na sabe saa ne de teno mem. Asante hina dwa keka bi. Sempinifo nsode na sabe yen fa saa nsom oman. So Obia be ye de opa okosa keka Obia nka hwenkyere Obia aden. Eno ane sen na ambe. Na sanso na masibe dwoma cha mehene e de chopa e de abade ama etemuafo nyina wo mayim no so nsem yaka na ode aba sanso na wiemusen kwanhye ye hu sensem ya nso eno a ode aba wiemisa kire ye ya na kofa ba ya waka nso yaka nti ye ndo masuko bio na lower voter ono mu kirim se unchecked sun winning ya hweni ya ebe ha adwen pa ma de hia wono mo watifidum eye fragmentemu voter region ebedu baby no wa hwaduane kro munya binni sede adehye bi etu anwea pa ewo pona no ene asubonte ahodo a ewo fragmentemu no ehu papa sempenifo ansode entu hu anamon a aka akra bi ebeje nsrepe ne pataku o mema fise sede yekọ no ehu behia sempenifo betumi asore na saa na muntu ahodo ekoso nipa bi etututu anwea ewo fragmentemu no eso betumi tweso manhwe ni ya ebeje nsrepe ne pataku ba akofo hawo pa ede aba besan o magana ko mu na yenyina wesu ne ko akata mo boso no yem fence na bra kwabra minim se bra ho no ma na memmo awuda ba ko bi wa memmo ne tew na bontew enti we aya awuda nti DJ Omaro ho beboa me na project mame na we ye happy birthday eko ede amount Pastor Asante Francis we ye SDA so for pon a wo na wo manso Adobia district wo na wo ye ono mo pastor so district pastor Edema SD Asafwa eno no wo manso Adobia mensinim Pastor Asante Francis ene your birthday so also ya menhira no awoda no onya nso kontina ne mu fa nkyerɛ wo no awoda we no onya osonko kora o mangosira ne bunso na yedie ene kwantenten emra wo nsira ba mu we ye happy birthday every Samuel Ofoliboaten a ye DLFM 106.9 senior o wa sentimentum no nsi yemfa woda kese we yemfa mo so Pastor Asante Francis SD Asafo enkrabata ewo manso Adobia district pastor nyamisha no awoda we no onye osonko Samuel Ofoliboaten no se yemfa awoda we emfa mom na sanso na brother Abdul dodo abom na ne say Richway brother Abdul aka Richway senior wonso wo manso akwesi so enti wa unu abema Ramsey se ne your birthday so senior happy birthday goes to you nyamisha opa no awoda we no onye ne sonko kra inhira emusu won sra ba mu na yedie ene kwatenten emra won sabram so brother Abdul adodo abom na say Richway nyamisha no onye okese wo manso akwesi so we efri unu abema ne den ede Ramsey ene o se yemfa awoda we emfa emona black obna krakra mu no wonim say ene eya lawyer Frank kobana frifa birthday na no yenka ho asem sisi ye ba be so de so a na ya prapra chire de ama no na o chire mu a na danfo ba ko so di na awoda nne one ne nyina na di na awoda no nne na danfo ni den ede Regina Okran ene your birthday so lawyer Frank kobana afrifa machine president machine lawyer se ene o prapra chire de ama Yakupon sha no nyo kese na woda wi no onya ne sonko kura ready oso odo pa na sede osi be pe wasem no oto so na wasode na yo yonko bi a in fact on sha dan hia bi wona bra bom da odo ni nyina ka message no o say odo ni nyina ka lawyer de kan ho so otene so na wasode I see on na nyanko fa no e very tight ye kan nyanko pa sa nyanko a twetwe mu twi in fact trust say otene so na wasode otene so na wasode I see so Reggie Okran lawyer Frank kobena free from machine nyina president so pe wasempa nyakopom wa woda we no enya soronko no man kwantenti ne yediem no abrabom ompra prechire mawo e wo Yesu din mu nti amen so Regina Okran lawyer Frank kobena free fa no se yemfa birthday sunku we yemfa ma wo no no ane de ne de sore ye ba be sore so a so no de onim se ye ne na yesom ofia de ba prechire de ama no right 36 minutes after 7 a.m. here and still this is DL 106.9 quick commercial break here ba Ana pay ye bedim komo. Komo wa ye bedie. Twen ye besisi a. So stand up
Hello, Ghana. It's time to celebrate 50 years of sports excellence. The Sports Writers Association of Ghana, SWAG, will honor and celebrate Ghana's sporting excellence at the 50th SWAG Awards in Accra. Date Saturday, November 15, 2025. Venue Accra International Conference Center. Time 6 p.m. Theme Gold and Glory. A call for change in national orientation and investment in sport. Special guest of honor, His Excellency John Dramani Mahama, President of the Republic of Ghana. Guest of honor, Mr. Julius Debra, Honorable Chief of Staff of the Republic of Ghana. In attendance, Mr. Gianni Mello, President, Association of International Sports Press, AIPS. The prestigious and longest running awards event in Ghana, the SWAG Awards, promises to be an unforgettable night of glamour, excitement, and celebration of Ghana's sporting achievement. Performing is Afro-pop and dancehall star Stoneboy. Come, let's celebrate our sports legends and honor the best to inspire the rest. For sponsorship, contact 050-701-7001. The 50th SWAG Awards, sponsored by GCB Bank, Gold Board, Tobinco, Stanbic Bank, Ghana Free Zones Authority, National Petroleum Authority, Omnibasic Bank, and Phoenix Insurance. Ghana Fwe, Yatia Samdene, Abibek Enterprise, Eden Yamba Papabo, Seban and Tadia, and Pabua and the Baxadia, Ninaya, Abibek Enterprise. You want Manta dear, ladies top, and Mema and then bar jeans. You want back Papa bed sheet, pillowcases, and Quadanta dear Bia Upeninano, a Abibek Enterprise, and Quadan and Penny 4 underwear, school bags, ladies skirts, and Mema shirts, and then the t-shirts, Nina, a Abibek Enterprise, and Mema cargo shorts, and Mema hoodie, and Penny 4 hoodie, and the sports t-shirts, Nina, a Abibek Enterprise. Abibek Enterprise, and the bail about ne wonder from for. What's your brother to be? Not just Chicago bottom. Yes, at the park and the torn home. Nina, Abibek Enterprise. Abibek Enterprise, Domi Total Filling Station, and Chewa. Follow Abibek Enterprise on social media on Instagram and TikTok, abibek.bill. On Snapchat, abibek_. Abibek Bill. For Abibek was 053-812-9775. 020-815-6691 and now 055-902-7012. Nemom Kai, Abibek lines singing now on WhatsApp so. Abibek Enterprise and home of quality bill. Everywhere for everyone. Ekunim die mrenu asaba afedie me wini sa ase obi ani abre esisa wadi jollof no. The luckiest season 3 aba. We yi akwanya ebema waso wo la kahwe. Na se utie yi a ubenya sika gu boto. Ye wo akwan mienu a wobetumi afaso abeka sa agudie yi ho. Ne edi kan no fa wo phone na bo *712#. Mia ba akoso na wankasa to ticket ne ma wo ho. Ana mia mienu so na to bi ma wadamfo. Wu feel lucky ana. Mia ba akoso na system no a enyi number bia emma wo. Ana se mia mienu so na wankasa yi number wo pe. Fa mobile money tiaka. Enu ano no wabeka agudie no ho. Kwan fufura obetumi afaso. Ede wo ho ahye agudie mu. Enu se obebo thelluckiestafrica.com. Ewo internet no so. Se bia mia community ticket no so. Na yi wo number ana se my system ne eyi bi ma. Obetumi ato ticket no ama wo dofo bi. Ana obaba open asem. Se wo Ghana fa baba money tia. Se wo ni Ghana na wo amanonia. Ene fa bank card tia. Ticket ba ko bia betumi abo sika no ho empen ahenum. Eyi ye matsa ye pe. Na nia wo community bedi nso betumi aye mohudu. But *712#. Ana se ko thelluckiestafrica.com. Yen kambom na yenye lucky. Na lako bebia. Shawo ho so enye ma wona wondi infiedu watching. Luckiest jumedie yi. Enele imrata e chire wo Caritas lottery platform no so. Minia femme waso anyone kakra na menka DLFM Plaza Hotels one 71 trail se wo bebe ye meetings and our conferences are anyhow because DLFM Plaza Hotels a very spacious conference halls are a state of the art se e come deal na wo bebe ya obenya duane a emu ode na emu ohwam na pomudin wo mu adi ana wo pe ensa papa metre abodwonsa ya so bogu mi na se ni pedue mu nyina ba yo fam anom dia mehwe bebe a se DLFM Plaza Bar
bar and restaurant. There was swimming pool, gym center, salon. Yeah, a member and a man to Mrs. One Trini. A fair modern event center. Yeah, very spacious with a beautiful environment into musical shows, weddings, christenings, parties, and all your refreshment programs. We've got you covered. Memory fee, weekend piano, live band music. Yeah, Mikawum, neighbor Sheku Amoniaje, Echegusa, the Ofosu Event Center, the Ofosu Plaza Hotels, the Edain Papa, in the Padem, the Ebuso, into Seope Hotel accommodation with a serene environment. Yeah, Ubenya was soon dia. Yeah, Bia Punama, a fair 1-bedroom, and a 2-bedroom apartment. Yeah, Ubetumini Wabusia Abetinem for a limited period. A fair the Ofosu Plaza Hotel, a trap quine a walk, a botan so, and ya teachum ya Nina, Oko for Idia, a brin so, Buhuyan Wahiras, and a service station, no, in a dish anymore. So, Denta, your Fafa, Ubetumi a Freyan, or Mayiso 0530458834 na 0207979461. Email info@theofosuplazahotel.com. Website www.theofosuplazahotel.com. Theofosu Plaza Hotels, where luxury meets comfort. High Life Festival 2025 is here again. It's a 3-day event, 28th, 29th, and 30th of November 2025. On the 28th of November, Friday, Daddy Lumba's night. Come, let's celebrate legend Papa. High Life without Daddy Lumba there. Nah, Alpha, if you can sing, pick up a microphone, sing with the man, and the crowd will follow. All Daddy Lumba fans are invited. And then on 29th November, Saturday, live session with Kwampa Band. And then on 30th of November, Sunday, Lucky Mensa. Sunday morning, 10 a.m. sharp is Enquires special. And then live band starts at 6:30. It's a 3-day back-to-back live band high life music. Media partners, DLFM, Adum TV, Adum FM, Kesben TV, Daddy FM, Bright TV, Asasipa Radio, and Showbiz TV. Powered by Soundmasters and Krumpa. For more information, call 0244621097. The luckiest, luck is everywhere, for everyone, yeah. The luckiest, luck is everywhere, for everyone, yeah. What do you do when you need some money? You go free hustle, you go bread, but you need some luck today. Just dial *712 hash, make you play the game and win. Buy for your mama, buy for your papa, buy for your brother and your sister and your crew. From 1 city to 5K, you don't need much, not much to pay. Just dial *712 hash, luckiestlotery.com. Play the game, play the luckiest. Luck is everywhere, for everyone, yeah. The luckiest. Luck is everywhere, for everyone, yeah. You could be the luckiest. It's official. DLFM 106.9. It's a brand new day and time to tune in to your #1 breakfast show on DLFM 106.9. Anidaso Wɔhɔ. With your host, the one and only Hitman. The one and only Hitman. News, interviews, newspaper headlines, current affairs, Monday to Friday from 6 a.m. sharp. Start your morning right, stay informed, and get inspired. Only on DLFM 106.9. Anidaso Wɔhɔ ma Obia. Anidaso Wɔhɔ ma Obia.
106.9. DLFM 106.9. Anidaso Wɔhɔ Obia. Me too don't want bobo. Me too don't want it boy. Niggas again. Missy me too don't want bobo. Me too don't want it boy. Niggas again. Messia. Ogo baga happy. Nigga wongo. Yega forget. I don't think me to makuma man. I made it. Wakadeka. Yagama. Nigga suku. Aye yega mega maga. Akashige mega. Kakai. Odo na maskos. Hoskos. City. Impossible. Nature idea about woman's one. And you know muja big draw. Nebom. Niye mutra. Oh baby, I am me. Tatanana. No sweat. Why am me? Canada. On the 6, I done me 9. Makuma Tipanso. I saw mine. On the bicycle, I done me drum. Switch my body that done me block you. Mama me so see you now. Come to him. Then I go to you. Open shears when you know. Ego me so. Na me hunya fam. Lem. Them. The 6 at 9. Friend and I'm going to hear make a cigarette. Bringing time to 51 minutes after 7 a.m. here.
And it's still your breakfast show, Anidaso Wɔhɔ Obia. And I pay my men can forgive us speak up so some for my premature ejaculation, sexual weakness. That my dear was so to me, you know, when I saw. I said, well, bad man, move. I don't have to give us speak capsules about what pa. Yeah, they give us school capsules about what's in the Yawapono apostle. Quite it well. I am Timmy Hawana. Why don't you give us speak capsules? Give us school capsules. Give us about my channel support your immune system, though. I could say malaria, typhoid. I don't feel join this. One of my idea, we are the best in the man and the Numato. And the suburb prepared, I want to mean the day. I make for the amount you give us about me shop. Drugstore be a pharmaceutical shop will be a benny at all. For 0543 222 470 0543 222 470. Give us speak capsules, give us score capsules, give us about me shop. Ultimate luxury and comfort. Your Fosu Plaza Hotel, make come for the Amawa. Raja Furniture Hall, Kofrodia, a Brina Fair Dental. Kofrodia, what a chimney for Butansom. A Bradia say a dental for help. Comfortable and luxurious rooms. Conference room for all your conferences. I had your Fosu Plaza Hotel. I tell you no lie about your Furniture Hall. And where is sweet, yes. Your Fosu Plaza Hotel. Restaurant to Papa B, several local and the continental dishes. Your swimming pool for your realization. I didn't know from Penny for now for your reservation when you Enquiries. Your Fosu Plaza Hotel. 0530 45 8834 020 7979 461. Come and experience the perfect blend of luxury and comfort. I would do for Fosu Plaza Hotel. I'll pay one to me and Monsieur. Lumba and supernatural mineral water. And I make for the amount Lumba in supernatural mineral water. I would use you, it's pure in every form. Penny for Jubilee, I would be a point to be a water. Nafi and Sevubi. Lumba and supernatural mineral water. Penny for 0555 27 4757 274757 from Penny for. Maybe I will be a best supply will be come pa. Lumba and supernatural mineral water. Would you see? Yeah, come up. I'll be back Enterprise. I'm in control. Now we've got wide range of clothing and accessories for everyone. Yeah, then tie the panaba. My papa Yazaba. Your man tied your type will be up and I'll be back Enterprise. My one skirt, papa. Tops, papa. I'll be back Enterprise. Remember jeans, trouser, cargo shorts, t-shirt, hoodies, what have you. You know, once I back you, I'll be back Enterprise. I can't bring your name back. Chassis. There's always chassis brun soon to my. I don't need a cocoa. At the furniture, I'll be back Enterprise. Now, so bra bedroom near my papa. Your bed sheets, pillowcases. You want pub one for landing penny for the other. Just a man and tie the papa and address your panel. I'll be back Enterprise. Then I check crime. Then Domi Total Filling Station. And I will I'll be back Enterprise. 053812 9775 053812 9775 020 815 6691. I'll be back Enterprise. Home of quality bills. Where did your home? I feel so bail our pen, but I bet you be caught on. This is a cafe Google Tom. I'll be back Enterprise.
It's a winning season again this time around. You just can't go your bottle. Well, like your sacradia bag. No one can miss me this agro you be not magic cap. And you're going to go to Mopa. I pay for mobile phone. Catch out with the son of one funny mobile phone. Now, for one dial star 712 hash. Now, if you agree, one soon to mean the bit. City, I grew papa. Star 712 hash. One dial and after who's where the agree. Options near me, no option one, I feel option two. Option one casa wood talk. And after option two, no two for fry. The luckiest are credit for one ship. The ones who just cafe go but on the bicycle, I done in the trunk. I also press a system to generate code Mawa. Also between my system to generate code Mawa. I was what to me at the Agrabi. And the other plan is how do Momone trap. One man and one white chicha once so that's what the Agrabi no. It's ready one bank card trap. Now one ticket can multiply your money by 500 times. And I feel whole community knows so. Would win 10 times the amount of money you stake. That's a great at the papa. I see a dear DPM. I'm all work here. So this is your golden chance. Let's up all. As I said, lucky dear. I will baby. The lucky is a crowd. So far, who shame in the agro. What promo to say? Yeah, one credit and part of me, I test him there. With him for Herbal Clinic, Dr. Time and that song was a bra. One for time and 2 yards in the song. When you free or cry, I also for do what it. You're into be academic. You're into be smooth, be crowd one call. You're ready to me, patch of a bra. With him for Herbal Clinic, Dr. Time with that song. I am branch one cry you will poke was some ira. Anti bra. I will be a titty one of your doctor and hell. The doctor was 0244 774 282 0244 774 282. Midima for Herbal Clinic, Dr. Time with that song 050 07 27 215. After time that's also brown. After your dear, it's it one. I'm Kokra. City. Impossible. Nature idea about one. And then I know with your big draw. Nemo. Nia with you. Oh, baby. I am it. That's another. No sweat. Why am I? Canada. I just say, I don't know. Mama, Missus, you are coming to my comedy. Mama, Missus, you are coming to my comedy. Mama, Missus, you are coming to my comedy. Mama, Missus. City, impossible. Nature idea about one. And then I know with the big draw. Nemo, Nia with you. Oh, baby, I am it. That's an no sweat. Why am I? Canada. At the 6, I done me 9.
minutes after 8, Anidaso Wɔhɔ. And it's a beautiful Wednesday morning here on your radio. Well, let me say happy birthday going out to you. Lawyer Frank Kwabena Free Fire. It's your birthday today, machine lawyer. Happy birthday going out to you, boss. I don't pay what people to say. Lawyer Frank Kwabena Free Fire. I'm going to show one your case here. I'm who by one for free at Dumbo Quadrumon. Lawyer Frank Kwabena Free Fire. Happy birthday going out to you, sir. Esquire. Lawyer, good morning. 10 minutes after 8 a.m. here, we see a brasso. The discussions, no, yeah, the bro. And I pay Lumba in supernatural mineral water. One other Roma. And they did you know. Yeah, the bro. And then I pay message join you live on Facebook. Live on Facebook. And I pay Koma Yabebono. Some be best here. A more desa no manam. A more de san no manam. Yena Lumba in supernatural mineral water. Say Lumba in supernatural mineral water. One other Roma. And I bring you now. The discussions see. Yeah, the bro join you live on Facebook. Na fi uba. Once wash a link no. I'm of Frubi and so to me I should be an anapay. And Ryan didn't come up you red way you so. And then come my boy, you know. Bruni Bessie, part 2 of what we discussed yesterday. And anapay was the idea you in Shaba could you some be at Nasi Mehana Femima could Yakwaba. Na and come over Honomono. Yentin Komono, if you're. Good morning once again. Me Samuel kwa baby. Good morning. Bibi aboko dear. Oh, yeah, me adom brakobra. Ya de Nyankopon say. Ya baby. And we are here. Say Bibia ebeye kama pa. Na Bibia added na kwem kama. Before say wunim dia yen said. No kure what to channel show. Why are they? Me signal no am say. So papa di. Why tight pa. Yen koni sakola. You get it. Enti brakobra right. Ya matie for no so akwa baby. Yes, Samuel makwa baby. Kwajo enra ne yedi nkomo radio so. And nkomo ne yedi no. We're talking about LGBTQI. Ekos wo maya Ghana mu a empanifo entumi ntuhu na mo ma mbrai embeye mbra. And ebra dwumadie ne koso na we had a caller. A lady ne freye. Asema no waka ne say or a victim of the akoswo no. And anapay erabai wo fie hanom. Was in the boyfriend na one ne te. Wa fa ne to sa. And it's quite disturbing. Johnny alive on Facebook. Lady wo fie hanom ende. And you need baby din komo. And kojo I know so why your research kakra about set bema fawoto. And the hu sunsanso no. Send ye tie. Eyade a ekos wo my Ghana. And we need to speak against that. Kojo maminti wa no pay na fi yemfa komo no. Yemfa hihye so. Brakobra menase na akwanya wo de amame. Na yemfa nchane na asem ye T4 muti efre chichi no benche. Na yenkase twede am. What do am join you live on Facebook? Yes. Twede am ponyankopon onhira wo no no pen so madwane show ni live on Facebook and as well as YouTube on at DLFM 106.9. Na brakobra edi kan no kan Proverbs chapter 30 verse 19 mame na Proverbs saying 19. 30 verse 19. Proverbs 30 verse 19. Okay, so Proverbs 30. Proverbs 30 verse number 19. Right. Mamen ken kan brofo no. Proverbs 30:19. The way of an eagle in the sky. The way of a snake on a rock. The way of a ship on high sea, and the way of a man with a young woman. No last one repeat, mame. The way of a man with a young woman. Better. Enti mame kan asanti twi no ha no. What can me busem? Right. Tire duasa. Yimu don kro na. Osena okode ye kwan e de wiem. Owo kwan e da obotan so. Ehyen kwan epum. Yaka epum a boat ene saa niema hodo a de fa poso e de transporting niema ena oberema kwan
oba ho de ntie ma me fa me gina nyame asem so a ye ba di nkomo yi eni se Nyankopɔn bo nipa no na wotena se hu ni se edi kan Bible no kra se obo nipa na obo oba e kan ho right sa na Bible ne kan no o kan Genesis homa na and Bible ma yete ase se twede yampɔ Nyankopɔn bo Adam ewie ye no otena ho hu ni se da bi ehu hia se ono nko a betena asase we so enti esi wonya ne saso boafo beboa no na nya ne saso boafo keke se onko bo no nkonya adwumade nkuto na sika mra fie ne mum osan de ade ba ko a ene so betimi aboa no ne se one ne bewo na wono mo adode na mo ya asase we so ma enti Nyankopɔn hyehye mu ne nyansan mu no oba na wo bo no ode biaye bi ma na eho ana bere ma opese woni oba di ahie mu eho na se wo ye den wo fa ina obo bere manso de ode ma anwo a se ba se woni oba mo pese mu di ahie mu a de ese wo de ye ana wo bo sebe obi didi a won fa ncheme bebe eja ye nan efa eno ye frɛ ne se den ye to ana meboa Nyankopɔn boye e de man say bibi nti na obo ho ma ye ade Nyankopɔn ye bia obotaye nti ode ye naturally no sɛde Nyankopɔn ka sɛ enye no sɛ wanya ne saa e wo hu sunsuanso bɔne a e de brɛw asnipa de Nyankopɔn ye ma wo no sɛ wo fa no ne hyehye kwan so na wo ye a woni hu ha obia na mom sɛ wo ye ma no boro so a e wo sunsuanso bɔne a na wamfa no saa e kwan no so a sunsuanso bɔne a e betumi e de abrɛwo dakobra susua ene akwa kame akwa he de sɛ yempona twen mu ene ya wadi mu awade afo pi na aka ho Obia kan say anal sex say oba ne be medi ahiemu na one oba ne di ahiemu no oba no ompe ne kwan a Nyankopɔn ye ma no ne mmom no se be bi ogya ne nanfa wodidi afacha me pa wodidi afacha me kwade nhia da nya nche mo fa nche yen na be bi oba no ana nipa gya ne nanfa no ehɔ na nipa ne nyansa mu hu ne se da bi ehɔ no na ene didi kwan na mmom be bi Nyankopɔn de ma no ne de ehɔ de adablaka omfa hɔ enko kwampa ne so na Bible say de obu mpomam ebe dan mu ne ye kromfo oh yes yete ya iso bi ba DLFM fia ha ne be hu na wa frosoro no me wura window ma ba inside a say nipa na wo ye hwan kromfo e wo mra main gate da ho na main gate na da ho ne ye san so fa main gate nim reception wo ho wo so mfa ho na mmom no be fa window ni ma ba na say nipa ne ye den kromfo bi aso bone ye den e wo ne trim de otie me anopani wontie ne ye free ba bi ne ye ba bi si be enima bi so enti Nyankopɔn bo nipa e na oto no bo ase ɔma wo ba ejapade a ɛhɔ ne de nyame anim ne kwena himfi no to no bo ase ye ne kama sɛ be ma wura hɔ a be ma nanka sɛ mfa anigye mre no anigye na kyire nso ɔba no benya atenka ne anigye na wia sɛ afanu no ma mienu ma ɔmo ho kwan na nneɛma ahodo a ɛma ɔba ɛba no ɔmo tumi di sɛ adwuma no kwampa so a ɔba efiri mu ba ama yenya nipa efiri saa ekwan a Nyankopɔn ye de ma oba no ne be ma no na hwehwema hodo abeto dwane kyire mu se enne wiase nipa pi atumi agya Nyankopɔn tirimopɔ ne hyehye pa oyeye no e de ato baabi ena mmom baabi Nyankopɔn ye ma nipa se ho ena yemfa ehɔ na yemfa sabi enya ye na mfa na ho mmom nipa kwan bedo ho ena ho nipa be ma pese no oba da ne to ena opɛ be ma tumi ka kyɛ no nyonko be ma sɛ de wo nante kura no wo nante em guy wo ye be ma bi a me no da be yakɔ no na be ma tumi afa no nyonko be ma echi ye wo sunsanso pia ɛde so bi pese wo fa windom ebe dan ni mu a ɛhɔ ne nya ne kwan enti wo de force ena be yɛ den be bua bam ananya sa yes se ho na nya kwan a ye famu badan inside ti se o pese wo wura hɔ a wo di ani bre ene bewuram entu be hɔ na bia na mo de iron locks asisi wo bebubu no anse watumi aye dan ewuram bra kobra ye nim se de nipa ne bi taduate ye besra mu ye nya poni na mmom ne yesua de Anidaso Wɔhɔ bia yes enipa no ye wo bia ne se de Nyankopɔn bɔ no ebi so wai baatre pa se de ohu ye se de ye tie no saa na mema Nyankopɔn ye taduade ma ye no ebi dia so wai baatre pa na ba bia se bia gya na afa no
Aye kwa no eye kitwa bi. Eswa kra. Na wo hwe na bi abaya kama nyame asiesie wo na wo. Na watumi ama ho kwan ma bema ebu tu aguma. Na kire se wo do wo nkwa eto chacha. Bra kwa bra sa nyame am fafie. Na se baabi a ugya wo na afa no se kwan no mu tre. Entumi enka ntwom bio. That is a truth egum. Se bia there's no way se betumi asan aye se de tie ni bio. Even a man pa Nyankopon asiesie mo ahemfie kama kora no. Sa woni bema se be ne bema no. Esu bebre pa na bia oba no kora oba bi ho no ma onta eni bema ni ahie mu. Ye fa ne so oba kora ne bema kora nhia da oye virgin. Na de bema bia ne tedua so wai ba tere na ne ni kwa kwahiem. Hwe bra wo bebre wo be wie na sunsuan so wa mesa mani hu na wa hu no nya bini. Na bebia ya nyama se bema kora mfa ho. Nyankopon de kuru watum de bo asiesie. Ade niam bia keka ka ho nsuo ne ade bia se koba se one bema ne kura hia se de beye no kora ne du ba bia eno ama ne ho kwan kama. Na bebia wansiesie ni saa nyansa kwan no so. Na wo force wa penetrate. Wo wie na se kwan ne mu tre wie a bra kobna asama ba. There's no way se betimi aye se de opebio. Nyame anka ho a wo gya onan ya wo hu. Yes. Nyame anka ho a wo gya onan ya wo hu da. Nenim guase beba no. Ebeye hu pa na bebe na bobo pampas okruma. Mema ni pi, eni mani pi. Atena se ne. Sa obolo pampas na omoye de ma emofra no. Sisi eno nipa pi ebobo bia, bra kobra. Ehu pa, ni nyina ye sa kwan mo ho kwan. Na enipa bebe ese bema na oba de ahima ese wofa, wamfa ho. Na wakwa fa no to no. Ede nsusuansuo pi ede abre nipa apomoden. What is sika your ba ho ade unu obi ba tena se me pe o me do me pese me no bobra na sabe na himfie kwan wo se hode me mpe na mum sabe na chi na me pa na wo se nipa kron first edikan wo ye wutini enipa no wo mpe ni yie wunya abeje ne nkwa ede afiri ni nsem enti obi a wutie me anopai na wo boyfriend ka chose sabe wo de woto ena ye ho na woto pa na ope se ono woda ehwo na wone ne da obefili e na ni baji a chene so ne hunu ni se nipa kro no mpe wo nkwa ono onya obeje wo nkwa de afiri wo nsam in the first place se o ma wa adwene se be ye adwuma suatra ehu pa na me hu se ne ma bebre wa ye sua di firi abrofo ne nchen abrofo ne bi wono ma sabe sansem hunu se ye no mudie na yensu bi kwa be fontentan so ko hu a ene yensu ene ne ya betena because those days bra kro be ye den se bere ma betena se bi oba ne beda ne to na mpe. I mean, how? Anal sex. Yay. Debbie, no. Enti e besere mo ye no. Obi antan obi no mu wankasa wadache. But nyame ayadom, yan sister ya wabe no wa fam. That thing so or more experience or be share. Or you victim of. Or you victim. Enti no Ghana for no. Or ma hu de yekọ. Aha, ono ne wa fam bi. To ono nim sunsan so as they say ono na mu abrabo mu. Enti I think say e be loud abo so no wankasa be share na experience no with us. Na ye wia. Yen say wa futo kakra. Yeah, the attack. So I think that would be the best way. I see a corner. Right. Kofi Atanase Kofi. Good morning. Good morning, Hitman. Bibi Abokodi. Yami Adumo. Sending a common Andra. My brother Jumedi and Ekoso. We had a call. Yeah. And the lady, a victim of anal sex, Ekoso, and the pair in Koma Yanedi off air no. Yeah. It's so disturbing. The Ekoso no. Morem. The Kofi Mwakwaba. Na mame na me lady yentim komo influ ya ba. Na fe Kofi wonso abem na ya metie fon so abem me hwe na fe me ma lady Johnny live on Facebook. Lady a victim of anal sex and akoswa che ma me hwe na fe me ma na kwaba na nkoma anopai ye pesi ye die no ye ni nkoma no wo DL 106.9 no Johnny live on Facebook and nkoma yi wonso betumi ahwe bi share link no na ofufuri enso entumi ahwe bi. Mama good morning. Good morning bra kwamna. Me pacho e fro saying of course, I was so bonidi. You're from Fear. Johnny live on Facebook. If you was studio Hanoma, you need din komo. And if you and come now we need you know. Which rema bear man I don't know what no. What foul too. And I shall say saying. Okay. Michiano, I think 2017, 2018.
na ye date kakra no 2 kwan no san bai nti obai na afi ya eti say ye to aso nti ye date for I think 2 years afi de me call ne ho nti ye nam ase ye ready say ba be ye ba be have fun no na o ka share me so opese ye nyewe na me so we de me so me nya bi da no so wo ka share no wo ka share no so wusuro wo nya bi da okay no so enya me hwe na ye normal thing na me se da bi ade a me nya bi da de nti na ye say eja me go me home because me boyfriend na man fun easy nti one force wo no he didn't force me wo ka share wo na wo ti ase yeah so your boyfriend into no yes I would the opedia and the obeyama no patcho ai twas way into no if it I say no all starting no na easy mame me bray your pie ye no so fam bi wo ka sa obere ya na et say ya na me fam no na afense even cramp no say or the cramp a me nye flexible ma chin me ho because eye me ya me sure and no so bibia be okay so we should do it and inku e koba ya owo bi wo ni dem ni oyusu ni nyina because me that time na I didn't know say omo bibi oil or something am de yes ade no ntina ni pomade use na lotion nti eno na no ohie gu sebe meton se na be ya obetumi anya kwan alcohol right yeah bakabna se me kasa ade we me ye wie no mani gi ya na me boa mani anje bako se na oye otumi edi o penetrate wie no even say oba no it was me hu say na me nka no na a help for me na o release wie no me di me ka me call washroom the way me bleed no budget too yes for the first time for the first time okay me bleed yankasa afi ma start running into me by inside na me catching so no so invitation there sir but as time goes on we are used to it invitation there sir yeah sana be ma na catch you acho ai na chese ya ade a wotaye yeah right so into in fact it took me some months and sample na me sample kono because of what happened na me sure say bia me kwa obesan ye me to be ye kru me to me kan cho bia because we agree say obey into one na akwa kire no ti me de share me ho na en kakran so share so tena any ade joining you live on Facebook 106.9 and a lady you victim and mensu and then come ye di no or you victim of enra sama ne ye ka no be ma won it in the boyfriend I found it too and it's quite disturbing 2 quarter times we share so ai na ewu na me ko a ewu ma o se yen try me si dabi nti eno sa no ama me nsan no ntende o ma me ye tips ya na me like me ja me ho o ma nsan no ma yes that is one kasa won trefo ade wo ye praw wo san kwa wo se wo pese wo san ye no ama nsan no no wa no nsan no wa san ye so we tips wi na den na ba no asan ye sa no de ye me sa nti e ma me be ja ne ho kokra it say ye jai because of that thing and I'm assuming be fia me say me niema nkoso ye ma me e ma me niema bebre asai wo ka sa niema nkoso ye ma wa na wo chiri mu sai ma bra bo be ye basa be mi sa so we mu a mensu 106.9 kwa jo bram kakre pedia okay
You know, quite more because we are cross examination. Yeah, sure. Nabra Bob, yeah, Bassa, we a Juma Yum from one, I say, we hear Juma, you were D, and I would dig down Cosso, and I say, Namaton at the you don't know how Name noodles and spaghetti. Afe marketing ba. Mi jana mi koyi obi ejuma. Ejuma many just say me but ube who all of a sudden yes you could feel be fro. And to know who said the way in spiritual implications of Brabos. And any pan one to san a mono for how long? One net na che beye bosom saying a saying. Okay, yet not say into a new free baby and I'm a one call different location. Yeah, into a no I sent them better say for almost a year or two. Until man I may call sir a horn baby or one. Okay. Because so I'm madam for be and I'm a friend. My friend no. Now to say ne went to a free me. So I just called him to see him say only yeah. So we met, we went to his place and that day, you know, we had fun, but my penama on him and yes, I didn't. Now me call, me say back to me honor until my to say, oh, you don't forget to be let's continue and things. Now me say okay. Now the honor now me call any day. And what check here be emperor do saying more than 10 times. I say I don't know my yache with me ba webam. And ever since I must see a motu sana mo we nyina no. Sisi a woni pedua na wotebia no. Sisi a difference abam ne dia dia ntibia ban pa na sisi a wowom. Wo kan le wo ho. And agwaje wonim ye ne din komo behind the scenes no. Was it a drubire bia? Now we are bear macra now in Ishia. Oni atinka bia say on the bear mother. So one fan a tour just say she won't be satisfied. And penny for se kakum. Aya na agin kwaku no crepa. Enti ono a wa hai no. Wo sha ase ane bear man di ahiemu empem akoma akudu ne moroye. This year no you can't recall all because won't mean kind nyina. Enti wa ma ye be yedu. Meaning say betumi aboro. Enti since then no wotebia no wa brabo no we yi adwuma sem ne ade a wa ni pedua na nkasa no sisi a difference ben bia na sabi uja wona afa ne sisi a hotebia ne te sensisi enye cry but sebia mi dware na me home na me de me sa kwa me hu se ho no mabie na se me yem kame na man konta menye se bia me yem ushia na bibio na se mama me ho anye happy me se me hu se se normal wote ho na bia jana ya kan ko ye wo hu ya wa ma ho anye ha asembesi intino mean to me fan ko hospital because me ferry intene efia na my friend madam fuwe onu so ye bi o si okay e so ehie na madam fu no so ye bi oh no oba na se be ma oba on na share na experience with you na hu ya na wona akwaka wo de kire no me na me ka me de kire e no so kire we se wo ye bi yes ono ka kire me say enu podi enu na any business because e ho no e mema ni tua e chen enim no nyabotre ma me so say ye te ase ye a ono ka kire se ho no ye ni business a wonye sika ente wo no wokọ mu se wokọ sika na abrabo mu na enye e na wokọ akọ sika abebo bra na say na eye say ba ne be man hia mudie say mpona twen say opobia ne bebo brent na ne ko ye sa de me de na ye mpona twen ne ma me de ye but ne nya say wo bota ne say wokọ sika no but edu baby na be addicted to it no so ye be man now fam so na makacho say ye be ye we so obetumi no be da for wachidi a obepene be wanim ho ne de no go be dwon so afa ho nko a be ye so addicted to it this year ye kasei no be ma be person be waro wa eji a kire ho a Debbie have stopped this year de wajaye e de na ma wajaye ni na me kom ni se na mabrabo be ye basa fae no so I decided say and I feel na me say almost a spiritual thing near there because don't question a din say but me nipa bi a me see my dream
happy say me yes say no matter what I will do it. It's me the shame it say I won't do it again. Because of the way I'm a brother, and you say I'm a my brother. And you say na me per se minyama minyanum and me ba me. Crash no tiapa on. Ontua. Your boyfriend no. Ontua. I me to me aka say me na for years. Ni sika medi crumple do 500 cedis. Na ohuna na ya wo dekeke. Asem bisa. Your boyfriend. Yes. Tina mo feel say mo have fun. And yes sika sem. Nothing. Sometimes crumple no. Me na me feeding. Okoyela sula na de abre no. Na wa fa wachi. Kofi. Also was sent back community. Yeah, so me who could agree me. They are dear fun joining live on Facebook. Lady in the see hey. And then come out would you know. Me now can be and say on any tonight, you know. On any have it like vaginal sex via that. But it wasn't that much. Oh no. Since I did, I now ne be muno. Intini aye we kakra ne aye we su kakra. That's how. Yeah. Na hada. Intino. Okon honum na or oil honuma or the SI. It wasn't oil. Me na me nim pose omo use oil ana say bibi. Into no. But pedia lady can just say be man you addicted to sadie no. Yeah, the nti am ibusa no oil na asem ne say oil ho dia meaning say e ade a oil den. Or you see ni pomade a lotion. Yes. And no you see. Or the then. Or the fan. Or the fan be ma ho. Now they are fan it. Na say anabia for the first time no ye na enko no. Nti me down no e o mechi nti na ohwie nko no. Eguso. Yes, and e be ya. Na why smooth. Hey, didi edwuma pe ni. Kojo, bro. Rakobra. Ye nua bai sene yama na kwanya unua bia o wasati bia we mu a wo ye bie. Wo na wakomu ena wonim se de wabrabo sunsuanso akowio before se sabi do tinija ho no nim se de fa nokre. Se unua ba bia sisu se ne. Be ma bi pe no pese oni ne di ahyemu na be ma ne kire ne se sebe na himfie kwan ne de na chi wade ne mom na chi na na kono de a asembe na be ka kire no tibia hodo wakomu yi. Futu am de be ma minyanum any omo ye ne say it's not a good thing. And moreover no aside wo nipadua na nkasa krampo no hunhum famu nso no oniema be say oye bibia enkoso because they say back abuna me meti hey me life no me hu ba bia me fambo bi me de misa so we ma na say we na be ya na say they say krampo sometimes me ho say why don't you even kill yourself? Because me de me ho akwa hyem no edi menya ema ma brabo ne nti obi o yes ade ni bia no me paucho de nyankopon di so you have to stop emema ni betu eska no beji na kira asem no ntumi fa anya hwe timi so bibiara o wasati bia we ma o ye bi ni se onjai emwa so oni be ma ho na se be ma ni so de ehwa na me pa and just break up with him because me at the end of the day me ni na jayo wa kwa koshi obi fofo me so na meti ya mabraba aye basai so it's not a good thing it's me so mo enti mami misa we nka ho ever since I hu sunsuan so bone a na e ba wa brabo so mra ne be ma no edi se hyiebo no watumi anya kwanya akware sabia pen oh no won kware sabia da me hu say I'm okay. We okay? No, about health wise I was said Otumiko Hospital. And after interview we'll do arrangement for her to go to Anija Hospital now. Who say no can be say offer e do baby no komodie mu no ma yete ase so offer bi wo kwa o ka ka che doctor no offer say bia na mo say na matu no offer but ye besro de adu de ne be pe doctor ma na watumi akwa hwehwemu de afo apom de mu se bibi nkwe ya na o maboa because wo ka so offer ya fede ne betumi de wakosunsanso boni mu abi a wo mpe e bia wo mpe de ne de for now ne de obeyi fere na to nchen doctors ne ye nipa bia
won kokua mo nsem yemfa ma bonten so meka de obeka na ka hwa enya de beba bonten na obi akura betibie and beside obi amfa camera nkwesi so enkotwa wani metro bonten so osi mesisi dabi enya ne sakra enti na oba ye wo hwe a ya camera no wani mukura ye nsho ma ye hu nipa kura ne ne ye den ekese only your voice and obetie enti ehu behia se obetumi akohwe pom dem and going forward it is so hwe hu ni se sa de we ni de se de we sipi se wonye biu no utumi prapra chire kura na onye biu because minim na munya tenka bi wom na mo ya munya tenka emu odesa no manam o sa tenka wom o se feel wo mu pa yeah me ba jo any vaginal sex no ne anal sex ne na atenka wom anal sex no to me no I think because Hitman, I had conversation with girls and they were saying say anal sex no and when you get involved in it adding so be that because I had the crossing say be my fa when you and I was asking say oh maybe na say no credit and to say it messages messages na neighbor and I was asking say you know then a beba would trim our baby bisa. So on the I see she was forced into it. And into after force and the amount who try say obey to us on a dentia. So no I so addicted to it. Funny say Bema be a poor ban or ban be ya so betwen ho ano. So what tears no ne nyina kompem ba ko pa. De aka no adwuma ni hu bi. Ono wa kwa na hwe wachira kwan. Sa na tie. Because no obi di ahyiamu ana nipa na be ye huhum no na be ye ba. We break you be virginity. Ntia ba sa nya wo kra na be kasa. Pedia no wo kasisi ano. Wo se dubre bi a se wo ye bema na se bema ne ni hyiamu na wamfa na chi a. On tiase kra. And idea hano and I any dim come behind the scenes and then send me or can you know just say sabi wakano crisis here send yam kano and as of first so be private school no one man one ye ha obe say no ho and yeah show ya message way free Dr. Priscilla Boatin ho from Anija Hospital and so almost mutie show no and I say anal sex is very very wrong we do shame for a long time a bit me ama nyoma bi a was said no are very very weak and if she doesn't stop she would be able to control her stools and will have to be on pampers and not diapers every day. Hitman say doctor 8 years here message ne pa anka me bisa asembi nti obetimi de moya brand na on family or Facebook and you see say like when you get into this thing what are some of yare ni mu bia utiminya for a long time so ye cha then yare ben na etimi course apart from say you not say obetimi hodi o fees ni ade I think that before I could feel beba no and production team no your research kakra anal sex a high risk of getting HIV. Yes, chlamydia, gonorrhea, and syphilis. Yes, ubetumi enya pa. Mame busa ebra wonne wo boyfriend ni yes ade no. Munya gonorrhea, munya syphilis. Chlamydia unya bi. Nso Enquires de sabio. No, so kojo obetumi enya hu so so. Be man benya na say oba no so tumi nya. Oba no betumi enya. Obi atumi nya. Nnamo nyale de obi atumi nya. Sa kwa ya na nti no. Well, who signs the BHS? Oh, okay. Right. Into Brakobra going forward, you know. Because you may see I read the spiritual side, and so. Who money, dear? You see, said the Okano. No, crowd woman say, you are no more pure honor, or bad member share with dear cry whom myself. That is the truth. I did your pen of cray, Sabema, in who bano person in a da. What the other come I see so. But who pretty giddy. Only we are. If no one is what we say, yes, Beman or Banshee Mudian and Casano. A yes, spiritual. A whom some a betem. And when will be da, whom when any pana be young cofa. A pambi. No home my bet no. And to wa or baby a person and then do any palm a tap a mass and be brino. Say, Ufie, Obi-Wan, if you are the father that you will not to simply soon to know what ni fear yet that. Na sa wa fi na bobra when me anka onye yeda e ma hodo no amuhia nyina obia o na busuam de otem nyina o de ba wo so diem nti we ni we da no homa betena mu wo ni we da no homa betena mu ndi make se one ma be ye 30 ada
ahonhom tete na no mo na ma no mbo bra ko na eba oh yes e honhom no ekuti ayen right enti se saa de na nipa ni nya asa akọ no do ye na enye the right way enti yenim obi aso ne botaye ehun se Ghana na yete no mema ne piekura ho no da spiritual ways ne bi kwa de I mean we say means baby aye me no me ni to we have no idea just I think it's the last 3 days me ko hu we bi a lady bi a one bema bi oso pa iPhone 16 Pro Max bi na bema na akoto e de ahye ne nsem okoye bema na amre ho no disc kan ma no tam sika ne nyina kutu hye ne nsem so ogi koto one da ye na bra kwabra pay information is just for handkerchief white no de papa no hunsu no na ba ne bi sense o de koye de no so one de ono da nsu no pese o clean na wo ye nice wo ye neat ma no not no yin se na botaye bi tachiri o wie ye no asema kwesi achire ni se oba no so okoye ofre be ma na wamfa no ko bio later part afinase ye ne hene odne nsafa akwajet ha sana be ma de koye ni sikaduru wafirim aba no bekeka ne nsem nyuru anche bia ndetim wawu enti oba no mema nhye mudie ne de enne se de wiase na enti se those days right enti wanim da ho aba ma fa wachi ne kro bi kura nim se bia huhum mu kwa asokra no ebia na ode ye ne bibia enumie no ye nim kono nkoma ye di nyina no ya matiefo ahu se yesua de pa and ye tu ye hofo we are here to educate, inform and entertain our listeners. And no the kanyina no me hu hia papa ye besre ye nuanam titru ne ban ya no ma no because ye den say man dodo na betumi adwina boni bi say opese ode be ma bi kura akɔgi sika ana ode ne kɔ ye bibi we say means bi ode be ye right e man ntan ye ne mom dodo na ye boys no na man so tu omo fa bra korobra ye na omo mfa omo ntie futuo se esina ne so se sika na opese wo pe fun we na mpese meto me pese me so metra car front a me pese metena air conditioning camera kobra wo ye ne den age wanya wi ansa penifo asem se ofiti preko pause a moja ade e ba eye moja ne hwehwuma de ho ya na ekoso no kre homa ye ni na hopa ne boys ni pi na mkoti kwan so ase wodi agora ye de wokra e be yesika e de abobra kwhwe onwonko ba right you should be very careful woni be mate awale fon titru kura ta yes ade ye kanyo awale fon ni pi mi ka se oba bi tifi o se eyi ma se no ma boss we be ma no wala oba ni wie ye no na chi e no pe offer odine de wonanim ba ko na chi mienu why 2-1 asom penifo so ye bi anya yanka hwe bebre be ko besi asofo obi no kura ye bi okruma ye nim pa se ye nye asofo ye asom penifo ye members ye nananam akonfo ye ye nuanim kramofo bi susu ye bi emoa ye political leaders amanyafo de nse ne ye nka omasem omo de se kruma de bobo ana de no muntumi nye enti ebesere right emoa ye right. But 46 minutes after 8 a.m. here, DL 106.9 and I pay Anidaso Wɔhɔ Obia. Ye nua ba or ye victim of anal sex. The boyfriend on any Wɔhɔ afane to and then won't so a wo femuno and yasam ketwa. Lumba and supernatural mineral water wadaruma. Wonso wofre na wonso watch your wadrin 059340 65 65 0534 40 50199. Good morning. Good morning. What's your first saying? Okay. Say my year wedding. First time I'm in the cool honeymoon. And now I'm in the leader. Oh yeah, so no damn me. Or see me could say most a crime and million. You won't have been or damn me now see all this. It's also or see me yakum. Asan de bia me the door stati wa but no wa dani me. So me see me or dani me na de bia on. Me dia to tro. Se me no kasa. Manchester means me one there. If I'm at you, me from Manchester winning. So I pull me to that. And that's what the cable means. They be a minute they have said here. You see, a group baby no. One person I'm saying. I feel like it's a kind of hey, tell us, million coming on the coast, this is me channel. If you were one day, Miss Quentin office at million coming. If you are in Mr. Pampers, the bag. Million some and because shanty. One man now could a Pampers. This
toilet ni ba nsuo no na beba saa ansa na de edi no ni kodu baby a meko toilet na ansa na de edi ni beba. Right. Nti ya assume nti ma friend nche o. That's 3 years ni think can tell me this for. Okay. Nti what da so ne be ma ne tia na asem agai. Hello. Yes. What da so ne be ma ne tia na asem agai. My friend nche 3 years ni. 3 years ni. Because of that, also on share kolanu. Because of that, also on share kolanu. Oso o ma ne kwan no on fa wachi a on hwa kwala ne bi. Me friend nche no. Or see the man somebody that's on Shakolan because I didn't want to use any bank. Right, Mate. Yeah, that's it. And I'll pay. So what to me, friend. Good morning. Hello. Hello, good morning. Debbie. Omar, yeah, for 0593406565. Good morning. Good morning, sir. Gideon Berma Sante. Yes, sir. Gideon Mamiti wanna pay. In Shanka ready in the army. Amen. Sesi ye ya Ghana yo hui. Ni bisa se o man panin so de akukuduro cross kan. Se sa niema we ye nyi entumu o Ghana sasi we so a. Ba bi enipa yi e sha o mo ye sa de we nyina no. E be ye djuma na. Ana se ajisi yeyi ya the form o mo ye hu investigation. Se ne be ye obi ntumi nkonko ya na. Ebiasi baby a yedrum abrofo no so ombama population ni so atia ebi ani o sese oba asase oba bewu baby obawu e bafa no yeyi ho na firi ho ni nyina abrofo na ada e na fe so wa umnukra na yeye osano wasa da owre asa akɔhye sabe enu kra chen ni nka na esese woye etisa die wie no esun so edi bre wiase nyina me Ghana ya de hye no esun papa Mate Gideon me da say good morning. Hello, good morning. Asante Zongo. Papa. Mami tiwa no pay. Papa, me ra hwa do pay. Papa beka. Mami o kasa ya nza na mi name iba. What about was on me ra ho papa. Ofa, na woti aware ho. That's a very ma yo ta kwan we so. That's me because obu so for mania me fari bi so. E dey mentia. Ka mi kasa mi no kasa yi. The papa pani mu pa ma minyom on for family for. Neba. E worry o ya nurse ni. O worry China ni. China for ma branch bi. Na wo say honor o yisu. Ana awonu ya nurse ntinu. O yisu na jiso mpre. Ombre na kwari twin su pro one day. Ana obobo papa ma de. Me asante zo gwa me no kasa me ne papa ni kongu aware no. Ya kai ya friends ni mo police station ya dey asem ko e. Tu ahu. Na about aware si na ukuru ya sade we vie bebre. Mami ra ho papa. Mate me da say asante zongo. Good morning. Good morning. Me pa che fro say. Ofi wi ni ba. Mami ti wa no pay. Obi asema mo kan oya asema o dey fa futu o mpa o. But yen siadi. Ene metafuna wa bo won peduma wenyi prisika. E kwani sika. Koto tofu meme koto take awo meme. Demo one na wan wo fan. Demo one na wan because me funa ya ban. Ano na wa kan. Me funa ya tired ma no metafufu awon tu mi giskedu. Nkokwe. Nti o dey yenhu. You had this is ya mo kwan. Serious 40-30 na wewu. Kal bedemai. Kal ayin na bedemai you ade boko. Eden ayin na wade bomo. Nti demi to dey yedwuma. Na hwe beyin na rekwa akafanin. Nda hu beyin na no yin wa ka de hotel. Enwa hotel no yin ko ka ka den woni na ebenya asem wona wo kofi a na bu amenza bon. Ewu kwa. Right, Mate me da say. Good morning. Morning, DJ Hitman. Me ba che fro say. Same Temanu Town. Mami ti wa no pay. DJ, Pacho, regular sem na me because I'm Praku 10, 1, 2, 3 up to 10. Nti when you both decision and figure in war. And I'm a problem no. The boyfriend No DJ, so boyfriend cry no yo anonym say the problem be bro. Want on show. I see do brebe no aye so addicted.
Oh, no, Jesus Christ. You, Mate. Good morning. Good morning. Maybe I just for saying. Prophet and Satata. Ogo go net ya. The whole word prophet or Ghana has got to 10 seconds here, uncle. It's a BBC. We make instruments in Miswa. That one year with the one year with the and yes, you could do. And you're laziness. And you're that where's now what Kawayano. And you're comparing the phone. One man on petrol. I'm a postcard. He said, he out way. Obanda niti ma no be ku mo nyan mo wi wo fie moto e ti kadu e ti some machine only let na dey we set on computer so yo Mate me that say good morning. Good morning. Be ba chef for say Me ba chef family na ya me kasa freelance man na ma mi ti wa no pay bra kabra yes sir me ba cho me pese ogu salary ni say before I be man no otu owo Ghana ha no 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 ne ye ana otu kwan ko ba ye no ne be start ye no ne start wa ya o ne start ya za no ko e ma no kwa brochu o no so otu kwan kakra otu kwan free baby ana mo wo no ko different town oh let me so say oko like oko baby foreign no oko outside on be ma no tu kwan oko country be South Africa I see okay Mate until me person ni who say on no one start here so otu kwan ko ba no ne be start here Mate se sa na tie dia o ko ba ye no nti no ade na ko se wakosua wo e honom no de aba because before no ne wa ha say ne de na me se na onye atoko no ko hu say ade we say ne tie nti o ko try honom e no de be see ne so ha say Mate me that say good morning. Good morning, Hitman. Me pa chef for saying Hitman, great to have it, man. No, me too, one of great to have it. Yeah, in the first place, me blame lady, in the first place, because Obi ma we aduane di na se aduane no e ma wo allergy wundi. In the first place, wa obabesia wunim se sa de wi enye ho na Nyankopon hye se yefa na o ma wo kwan because of odo na odo a edi wo beku owu mu de DJ yenye wo. Number 2, the guy must be arrested because DJ minimum bia tema ha say oyesa say on my pampers no bo say sebi o pese o ko baby so na wan kontempe obeye gu no and the car mu no tina o tu kwan dia and the gi say car no mu no obeye ni bibia enti the guy must be arrested na we nya ensa na ho ma emma na apana bibia ye bidi e chiro right great to have him so me that say good morning. Yeah, good morning, sir. What are you saying? From a fire, my friend, protection. Of I am a minty one to pay. Say, mention me to coin. In a contract to be 4 years, now me coin. Sadly, there was Arab countries. Contract at me, me paying a me corner. To move, yani. I'm your department, so I dear me, to make the most of this is right. Yes, so yeah, that's the pay so to me afraid. Good morning. Hello, good morning. Yes, man. Maybe I shall for saying. What's the me who here? 30 seconds here. Yeah, it's my more about Sunaj pa mobile. Any penny for most of you in jam. It's mine. May the American say. So we obey ma pa obey ma. Not say idea we say. I no so also pet. No mono open bow race here. In there one as a wageno our form wageno form. It's a man municipality made us say the be man there. I was saying because in say they are not the customer in the be man. I was saying Mate, yeah, that's it. Good morning. Good morning, Godfather. Maybe I just for saying. But you want to say, you be value you are saying, I'm you. So, number 2, maybe any contribution. May health worker. So, never be a hard name about this thing. I said, how can I say, no, HIV address on fire. Sir, anal sex, a easy way to get HIV/AIDS. Easy way, and then girls in Asia, boys in Asia, internet, the HIV cost through the barrier.
Saati no ya de ba ko e ka ho pa. And I talk about e na nya me ma ne nko a. E ma ni bi so. Me wo patient adam to do ye be ma. O se fa girl bi. Na girl no. Oni girl no be de bia. Girl no e so sabe e be ma ma na o de awure na chi. Ono sa o fa girl na nim no. Girl no mo mu so mu bia. No de awure no girl na chi. Entina ono so ma be ma ne ya de se. What dey dan wa chire hokra. Eno na ya sem. Be ma no nye bi da o, but na girl no mu chire be ma no. E ma guy no so be addicted. Later on no, be ma ni be HIV positive. Okay. Enti aya no kre, aya dia se e koso, e ma ni bia pe, na me ma ni bia pe, enti nya me ma ne nko a, se de o be ma no, e for so lady no, e ma di so for so me ma bi e de o mo ye. Akosia. E si ni de, o ma se ya. Akosia wonim ye WhatsApp line no. Me pa so mi nim. But mo dia fa number test na yendi nkomo na afi no wo ye health practitioner ide yendi nkomo na afi boa ye won niam bi why. Me pa ate ba ko na. Me da se pa ma me Akosia. Good morning. Good morning, Brother Brown. Me ba je for say. Idiane to me bujan kamana. To me dia bani o. Oh, na Brother Brown e chia no abega for. Ya je so pa. Na kamia ye se krom ha no na nkasa. Ase abrofu inu amai ya je aboso. Na me dwene ho amenti ase o. Na meti ase nso enyeyi. Adentina Nyankopon abo ade papa idi amaye ni ese de baby a sebi ejanan fa eni ese de ye. School suni bi wo ho na black up na. Send your name dra make am. Minim school bi wo Ashanti region girls school. Me wo fa ti bi koy ba me mo school ni. Unim dwuma an koso wo nti mesrem panifo schools no omo tu omo ani hwe ho pa na sa no ama we fi ho no mo na eba. Right, but me that say good morning. Wana jama bia boko. Nana yaw. Jama. Nana ma minti wa no pay. Jama jadu winti kana but go from nancy from kakra fa ho kra jama. Adu asa bola fi jeno didi sa na jigumu jama. E was any shine. Adi was go any shine. It is a 7 wuge ya utiwe. Uga yo ba akum yunu yenti bakata ntu mfo. 7 mata fa sha be se wonsem o. Fa wo sha be she wan kasa wonsem. Nti ukoto jema nti uzo ukoto jem. Sabi Nyankopon mo adwen ma onyansa yusu. Ne papa. O se ya fa wadwen nante. Ni pa na se wo so hwa so wonsem. Agbotu ko feri o se wo sa chesinu. Na se wadwen o fom. Sabi. But as ya no how to start we how. You free. But at you free. Sabi. Usia wase we sia wonu utu wonu yale awanya se de obenya yale so nyale wonu no wase obo no okojemu to opama fo de o mechi de wakojinu nti yusu adwen munyusu madwen na fanante bobla udi kana perfo chi de onu de ababa kwa ba sa de o maka ho asema asa galamse no ozo mutumi ka ho hwe nti wu na to man yusu adwen na fanante nana ya meda ase ye mfa call ni bi ma ha ana ye de phone segment no ye de besi ye na Lumba in supernatural mineral water se kojo was here ko. But answer the Becono, Yabema Inuaba, fear, or you're victim of the Ecosono, a footua, what the Bema Ghana ma to Mebruna, what is Sabrina, and then I'll be catch home if you back up land, the make catch youth no, title in money say Ubedi sketchy, and Subedaji. Maybe the enemy scow, a yodon am the nti mesremo ema Obia nkase odo ana skenti no mekwa koye sadewe koye emwa o tese mimitiwe one min to me nya adwuma me life aye basa mekwa na masamba besi mechi mekwa na maba besi mechi nti mesremo menua mema mo mo family enye afutusem Never boa mo ankasa. Okay. Sisi adwuma ben na we. Unya adwuma sisi a. Unya adwuma. And baby I free buy no. Ye na see e pe bibia mo why are you ready to work? Yes. Okay. Kojo e betu ho na mo se e be pe Lumba super bi. Na yama no aton na no so ne nsa tumi akona no. And ye betu ho na mo and support kakra bi a Anidaso mo bi a team no. Ebetu media support here no ebi awon so wutie na wo mboa bi a wo de beboa enua ba ya producer de number no betudwa
Kofi fa nama ne tudwa and as a fa nama ne tudwa enough no if obi wo mwa bia or person was support you nearby ya because they are all common no and then come ya di nyina na ye betumi di aba radio so into no so one kasa betumi di okay so okay bobo number yi so obi pese or support wa na fi ne the number no atudwa ba kodwo brema quick one na enti na nkomo na yedie no ohun se me kan sa warefo ni pii wotibia wum dodo na asuru so mbeka ye besre wodi ese ukunu no de bi opeso ofo wachi a wodi e berefia beka kire na ene yenkwachi ni ntumma ye de ne beko waju ana social welfare penifo nchen na ye no makọ na wade no se ye gunu manwa wu suro se obegu na ene yenkonkwa ginam ni yengu ni manwo I think se no ngom beboa wo untumi nwade nkoye wedding na be ma nkofa ato na la show no nko se wo abrabo ma ho saa yenya ne saa enti se de na mpenifo ni bi ka no ye besere no going forward de wa hunu ni mpere ni so hwe na wo ko an no saa na motu ni bi en mo nso a mo ye bi no kobra ne yemo ne bede de beba ne ho nsam ne ye kan se wa betena se na de wa bra bato chacha wa wo de ya memitu e bra kobra penifo se wo betumi de aboa ponkwa konsuo hu se wonom but untumi nhye ne da dabi there's no way horse untumi nhye no se wo se wonom and there's no obi untumi nchekere se nom ti se wo ye be ma ye oba obi kire se fa meto eho na ye de na wo so ya wadwene boa ndi e besere ye ma ya adwene no kita ye no ye fa nya adwuma na nya moye ne aye nkwa ho ba de bia ye ne dwene sunsan so de bebre wo nye nne uji wani no ekire ndi ne besu abrabom eno ho asem ne ye kan ne ye moye ho ban na said ye jeja we e go beyond mra it goes beyond mra because ye fa ne say sempany for beji LGBTQ+ ne kura tumumpa Ghana man penny ene aposifo nkwura manfo dem anadwo mada enkwahwe bre omobo ana mebwa and this obi akwahye ne boyfriend akwahye hotel ana ne dem no ne de no fa ne to ha ne behunu right te go beyond mra ndi abesere ye ne ye ma ya adwene nya adwuma se ba ya tebia bi sei na obi akomu a aya dance di no ye mu bi so anya den enkomu bi right Irene Basare Edifree Coco Research Institute Irene Edifree character for or say why you ready so be supporting lady no with some cash into no mbo bia was say what the boy no what the bebo papa and I love the message back and I love message what the aba no say yem pesophobia na so diphobia no one in paibo na fe cases bia wo bia no on break man answer what to me contact apostle and as see na mo ba ko na ye break his but first of all so no was said in the hospital hospital no beko ye point de neko Alija hospital obeko na enwechi ni so na sofu abam na yaboa no DLFM ye ba se beso mo man no na yaboa oni bi no kwabra dan so send message si a also be support you nuaba no with some cash na what me start business bi kwabra dan so message a what the aba no pe kwabra nyankopon inshallah arena also the free Coco Research buy no so nyankopon inshallah papa Kofi ya osi ya Hitman ye kono na ye beda obi ase na Hitman momu number no me found tudwa fatudwa okay ni mo person supporting yeah momu number na 0531 Kofi tubo na bobo 0531 me pacho me mfiri o send momu ya support you obi o hodo person be fan ne edina one account mebodi na account okay mebodi na account intina me chese mo mfre 0531 526 777 right 0531 526 777 edin ebeba Julius Boache Julius Boache me pacho mumu na abesende enye ko mumu na Hitman me ko na me the happy birthday kese pa kwama Tandi Adwoa Boafo Tandi Adwoa Boafo efri Anku Lachu yeah CEO of Global View Consult yeah o say happy birthday kese pa nkoma Tandi Adwoa Boafo o say nyame nya o kese nyame ma wadi suwadi nyina ohwehwe nyina embrem emao nti Hitman we birthday free yeah senior man Anku Lachu right yeah big birthday because Kofi no chairman I mean yeah no but quick one ma de nyina Apostle Peter akoto dede Apostle Peter akoto dede watchem da na asemato Apostle Peter asemato Apostle Peter wo mayo bo ameka krai
Apostle Peter dede madie nyina achem da sofo Peter or the blood of Christ or community 6 achem da Apostle Peter mami na da for me a year so akwakoye nkuja waba Penny Elizabeth ansa eda ya wan sorry nti said ye wo akwaye nkuja no Apostle Peter mami ni mpompa ena da for me kwadwo nti ne nyina yenko ni nkuja Apostle Peter weekend oh ye jini na Apostle Peter the blood of Christ awachem da na yenko ni nkuja no wo akwaye nkuja de ade ato na ni no so enye onu ana yi nti Apostle wachi pan so antumi enye wan apam nti Apostle Peter akoto dede over the blood of Christ our community 6 woni nuanom nyina no yema mo hyeden yankopon encheche mo re oba Penny Elizabeth ansa ayi no eba so weekend yi watch da community 6 kwajo enti ene yen one of yen worker aya ne ye adwuma fia Ghana nyina futufo nyene na ansa na no ohun se me di kanya birthday ba ko bi wase me ma inki nkom enti DJ mesrew me de madam Regina kwajo wase kan se wase ma inki nkom pa wase ye ma inki nkom se di agre be pass mama no ye ma inki nkom nkom ye pa enti edi kan lawyer Frank Kobna Afrifa machine president essay na ho fedua ni den ede ho fa Regina Sister Reggie and your birthday. Yeah, your guy. Nani ati. Wonim nani ati na nani asa bie. Ti nani ati abie. Yan kan kira we say. Twede mpo Nyankopon wo hira ba ko ne wo hia pem. Si wo hira wa ebi nso wabusua so. One Nyankopon a obo follow ni na pamfo anifraye e wo mra na wonom pam Israelfo akwache wonom no. Sa na Nyankopon nya watamfo. Ena wuda we na Nyankopon ama na to a afi ba ko aka mfe ho no onya ne sonko kura mpra kire yedie enkwatenten onyini kire ne nyina emre wa brabom na Nyankopon ma ne nsi wiye na daachi bia no ono le ya Frank Kobna Afrifa ohu a onfa hwanhwa ne ho se me dofo pa hold on ma de nyina lawyer good morning na anopewa po what to say yeah my happy birthday you are live also what this one was sorry. I know na here confirmation no. And you know the award in the bed then you had the picture no. You had the atroso no. At the screen so. You know lawyer guy. Lawyer so your guy. Lawyer guy papa. Team ni na wa ha say when you be pa. Lawyer say better than career. Hitman me boka. Because man can show self lawyer sisia. Ye nyam project lawyer picture. Ti man ka sa frɛ no. Ye pon wa hia me kwana preparatory. Say. Inipa wada so no. Eya Regina Okran. Ye kan ho asem wie. E de na akɔfa. Ya be ni bresa. Ye ni bresa. Ye ni bre. Ya was here. Ye kan lawyer asem. Ti nya botre. Ye Hitman no person confirm me be free lawyer. Me person me confirmation. Wa hampa. Enti sister Regina mi sha no nya okese. De adure no ye tisi lawyer. Afi ni yaba machine president. We are seeing Donald Trump, US man penny, the boss. Any lawyer Frank Kobna Afrifa Esquire. Yes sir. The whole Ghana nyina for 2 hine no. Mr. Pictures am the man na ye be 18 Mr. Hwan wanya ba kokora. Machine phone nyina. Oni aka ho nsem. Machine phone nyina president. Yes, omo zadi no no. Oma ye timu yi. Sanyame anyo wadom na wonsan ka machine a wabra bansi wiye. The V. After high days work no. Yes sir. Bra na kofie pe obehia machine. No kure. Ene be mu abra abo na si wiye. Na machine nso president ohweso no. Ona be kire we say machine we na yema wo. Machine we na yema wo. Ene ye ne birthday. Very deep. Enti na wiase nyina celebrate lawyer Frank Kobna Afrifa. Ghana nyina so nim so akwaje award. That was last year. Yeah, last year. Last year machine president. Ya di wiase nyina award na man say ye po bi ohwe machine so. Awotimi krom ye. Machine obo ho ban kra ne ye service ne fan ya. Eje wono a. Na machine amaka kan den ne machine no. Machine ye nipa. Oba machine ye oba Chairman General. No. And over Facebook no so DLFM 106.9. If you 24 hene. In fact, yan samsa kan dware ne pam. Then na dia senior ye prepare ya mema wo nyini kire.
enkwa tenten yedie lawyer guy na yebɔ mpa yɛ sɛ enche wo ba bɛyɛ mama of parliament wo wi asa bɛyɛ president na wo nyansa sam kan wa futuro no wo de amagana kɔ nanim enim sɛ enche ebi adwoso betumi akɔ years back kra no person kokɔ stand you ɛna me kan na sɛ me nim de yakro enim sɛ we benche bia ba akɔyɛ mama of parliament ɛwɔ adwoso na no akiri no wo bɛsa ba bɛyɛ president ɛwɔ Ghana because sɛ de ɔhwɛ machine ni so no wa man na mema ni nyina ni mu ate me kabi anya lawyer nka kofi nka na se wo brɛ yo lawyer na Jimmy o lawyer na Jimmy lawyer did you ma bidi say David Otio o did you ma bidi na no bi nka me yewu ɛna o ma me anu aduro ya fancy ɛna me kwata frɛ what was lawyer ma machine the machine lawyer na the man lawyer machine no de wo fi ana se de wa bonte ɛne deɛ asɛm na wa unim Hitman wo be put case amani pa pe unim ade a wo ya wo nua beto nso se ba mpo a na deɛ Hitman pe mi ye lawyer machine wo teta na wo for see ade yɛ onimpon ne mesre no mpɛse medi ne ho yawo right o ma minya machine bi anim na wo so nya bi a ni lawyer kasa 1 year nyina ti wo nya machine lawyer nya ma me bi oh David David I'm disappointed enti etiefo de besre DLFM adwuma ekuo mu mpanimfo nyinaa yam papa dade Lumba wanya ne baby kuro ekra ta birthday we yachi yes I listeners ni nyinaa eta akiri and then say for Abraham what akiri bi ana me yes for Abraham trechiri ebusua ko ni nyinaa se Nyankopon hira no na woda we no wanya ne soro kokora right. Yeah, that's it. Well, thank you so much for being part of the show. The very good act of being a good guest is to know when to say goodbye. Once again, happy birthday and come out lawyer Frank Kwabena Frifa and I feel Abusuan would do better than there. You're from a Hitman. Good morning.